Akoma 879 na wa like yen wa subscribe na breso you get notified me adoma no so breso you get notified that one so what to me a share ama link na ma foforo so to me enya bi na yene yankase yedie mu eye onua tv make us say edamun live any da ho se enua penny tv 3 no sanso na all sacrum tv anampo se Rabbi 1 tv various platforms no so ya share dia to so eno nti ubetumi a share bi ewo so de amayen Nenso ene die me wo kakra me de ma wo ene awie yi eno no bomodi a na etie ni yie pa na bible kan bibi eye me de no na me de aye nkrahye sem ya me de bra wo ene awie wo se ema wani emre bibia ema wani mre bibia ne titru obi ade enwene bone enfentia obi a wonim so otrenini na mane edoso pa na enso se ohwe asem prenso a Awurade adomunti oso obesore wose ewomu se boni bedi abonefo achi na enso ema wani nye we na ye mede no wose ewomu se boni bedi bonefo achi na enso ema wani nye se wotamfo hwe ase a sister brother eyasem kese pa do ka che no wose ema wani nye se wotamfo hwe ase a okwa amane mu a menni ahurusie woni de ntia wo yesa Awurade begyae na so twe no se wo ma wotamfo wo hwe ase wani agye wo so ayese wo so se wo yesa asotwe a wo se Awurade de ma no obegyae ntia ma wani nye se wotamfo hwe ase a okwa amane mu a menni ahurusie nti se Awurade ebegyae na so twe no eye nyansa se mu a Abraham ka kire me no tie ni ye na fetu anamon na ebeboa wochina ye de foforo so besan abremo na yenko na ba konso o se enwogo wo ho emre mu adan mu also sometimes they say ye bani ye na de ye de hye ansa because manu akopremia ka kire emos search na wono mra omra na omaji sika ne bi na nyame yadomu a adwuada omfa nkokolebu ni yen start akrani treatment no and so dia wasam insaka no yenya dia na nso mi wo Kristo mu gidie se me di gidie ka se omra wo chena no nyankopon beye nyame beye I was ye misa no de be ma ye yemmom na obebie me bi sade ne se nyame enam yahwefo ne yetiefo so na oma na bofo nyensa nkyerene enne kopem ochina ye di sika ne bi ebema enura se na anet eni abrepa ye koi no ofre na danfo ye wo outside no ofre we no the pictures ne sende no na me nso me di bi sende me nua bebe bi e friend Jeff me nso me di bi sende no ato apente but se di etie bia no yen ya ba mu moda ye nimu se ebeye ochina ye benya bi e de ama no na Monday wo mo de start treatment no me wo gidie I have faith me wo gidie se beye adwuma na eto de bia na abrabo no mu ayeden nti na ama adoye ye ayeden na so ma me kan che chiro no aka wo se enwogo wo ho bra emu eden mu bomodia na yibi bua ehiafo na Awurade obehira wo se enwogo wo ho bra emu adin mu bomodia yibi bu ahiafo bu ayarefo bu mo kire wo mo bu obi a wo pemu a ye genuine na Awurade obeden obehiraw sa na tworo no eka emu eden de na nso menim se menua dofo a wo hweme se wo Ghana region ben na wo hweme free so wo different country ben na wo hweme e de free country ben na wo hwa akra ya wo daso e free misrawo enkasa ho kirew nti wo moa wo kakra wa ebeboa na menim se twie di ampo nyankoropon wo behiraw sade na asem no aka ne pepepe akra wanya afe eni abosume ensia ye kasa wa nenso enye ye nea papa so pa ahoma so enye nenum ode na emom ne yie mu ntia hwe akra ya na odaso ya na ho fefefefefe kama akra no ya mefe nenso so hwede ye caustic soda aya akra yi sei ni minimu sei ni yem wonnomoi because no onima de kro wo ya bofra wo ya akra na onim eno konnomo ye hwede aye no hwede ni tiri ho nyina ye hwede ne kon ho aye hwede ne furuso aye hwede ne chi aye
ne bɔne a wɔyɛ yɛn ka ɛne sɛn ɛyɛ awerɛho me maame baatan me papa me nua baa ne me nua bɛrima yɛgu so ada o akoma mu nsɛm atiefoɔ yɛgu so srɛ mo yɛ maame baako nsɛm ako ɛyɛ a mensrɛ kora wode wode bɛto so no akasa mo mu ayɛ mɔmi meti aseɛ nanso so ɛturo bi ne yɛansra ɛyɛ na ɛnyɛ yie yɛgu so adanseɛ ba me se ɛnora yɛse ho baabi accident bi asia ma nipa nkono nipa nkono maame bi ne ba akora ne da no ne nkyɛn sei wawu accident no ba na eba na no say be kwai ensia wo beti ahanso Kenya se o side o baabi eno so ahafo Kenya se eno so yes bronya na ba wo de se wo pese nya me beye bibia de ama okra no yisika no bompa yegu so ka kire rade se medisika wei kwa akoma God's way ne de akoye ne surgery no yimeni mabusuye free accident bronya accident mu kasa gu so wo nkwa wade se nyame mo bi che 1 billion na china wuwu a abusia ne bedie enti wo de kasagu so ka che nyame se enkwanhia wudo ye esisi nyina metu kwan me mabeko sko me faka me kuru beko adwuma be faka me nso nante kwa ho awrade ade e be ye nkwanhia me di sika iko save God's way no fast save me no mebusia e free nkwanhia mo just like that just do it na yenhwe mama mobile numbers no 0599 305 202 0599 305 202 0599 814 926 0599 814 926 edino eye Mary Akosua ade Mary Akosua ade metwa wo besi medu me pacho me de twa me ko makoshe bo ye kina ye betwe me enti metwa wo sisi ya maako on se enipa bi ewo adoye sunsumu a eti wo mu wo mo kase omo ya eye easy ma wo mo ena nyame so ato wo mo bo ase ehire nipa bi a emre ntese mu no esese wo mo bo nipa bi enti ada no na nyame ejina asori dem na ogbo afode no unse amanfo be yiyi bi nanso obe bi a na wo ye kunani na ne dia aka no ye ketuwa bi ono de ne dia ne betum nyame ani so ye amanfo nte ase unim ono de na dia aka no hu nyina no na obi o enso wonyi obi so yi no na obedi na tem ubenya no me osi binum nhira kwan osi nhira kwan we ya oba no mu efa ho bai na wo fo amfai da bi wo yonko da no da osi nhira kwan wonsi nhira kwan kura no o ma nhira bi e ba won chen so wo si ano kwan obotugu afimu na asun ensem bebre na etwa mu okura de nyame ehu mobo afini mu nyina hwe nipa nsem atoto nipa ene ne ma ayekokɔ so nyame ehu ne wabusua nyina mobo woda so te ase ama na che nyame na God's way enti nyame akwan Nidino no nyame akwan so do bra be ye bi ne nyame emhunu mobo ne kwan ni mu mie bie ma wo emo obi ensi wo nhira no kwan mesra mo say na benya ba say na de be kakra bi ye 50 cities 100 200 300 500 1000 20,000 2000 wo de wo simunya me sign check the amount ye beje na nyame be shira yesra mo akura show wo de show wo hwe na aso obi a wanyini yenya fie bes wo ha ene aduasa na so afe ene fa akoda akura le da so no ne nsu no etumi yigu ne asesa gu ni tube musi ni afaka free ha kokolebu ni akokle ansa wadidi wodumi ni din fa nanum ye de aduane ni nyina yam fa tube num na akogu ni yam wonti aduane de wo se wo behwe ni tiri ko ene ne kwan ye kete wa ye se hoya ya kwaya labs ni scan nyina yakotwa wie ya ka no say best start operation first and second
yɛse kyina ɔpapa mra na yɛnhwɛ sɛ benya bia ma no a ɔmo fa nkɔ start nyame yadom Monday ɛno ani yɛka bibi sɛ akora ekresi den no woda si den na woda ne dan ɛne wotumi da woda yasa woda ne nkyemu yɛkora panifo kora he ɛna no sɛ ya menua amande sere me mitimi freaking size bed so behwe fom sɛ kum wo ba hwe na akora yɛkora yɛpre me pa sɛ yɛ mpanifo mpo yɛda yɛpre na akoda nti opre ne kowo mu a ɛyɛ sɛn ne bisa yɛ ho sɛ kwan bɛn no woda sɛn no woda menua dofo yegusuwa wo enye nna ne yɛbɛyɛ scandals yegusuwa nti wo de obenya kakra bia no na wo de aba yes raw ma ko bobo number no na 0599 0599 305 0599 305 and 0599 814 926 0599 814 also awo 0245 30 14 0245 30 14 62 ubetumi dia fani na so di ebeba ye ba ko eye Mary Akosua ade na na ya fa to me so na me nche se na no pe ya yenua be ma bi edin we no na hye ho no edin no enie yenua be ma bi kemenu ewo Canada wo de sikai suma ne sister your friend Julie ene ba ye ti kemenu Canada sister Julie ama yensa aka sika no a wo se yemfa enka de wo ho no ho na yemfa enhwe God's way no enra nso bra ye kɔ no ejakramo askwa ye chi he ya askwa ye chi no kwasem ejakramo enso edene de ba papa onyame enhyira kemenu nyame enhyira mo se mahunu ye baketu ayi mobo na abrabomu aye din nyina no ko ye jeje se de ye jeje no ye jeje mo amohu se de akra ne sitie ye mane wu ansa me de da bia de me kan se wo nipa ne wu na wo begina ho bebo ne maame nsa efo so bia ni so na nipa ne hia ne ba no o hia ne ba no kunu no o hia ne chance sika no o de ye de emre we mu se akora we nya nkwa utumi de wonsesi wo bo na utumi ka ho bi ni hia bi omo ye na akoma no me ba bi ye je nkwa adanse no so do so ye fa ba ko mmomfem na muntie momra mo hwe ya wo twemu a wo betumi de afa wuramu de bowra studio na fa wo de bra bo wo obeso obetra ha na wo de sika ne ba bowra mu na efa bra Maa Akos nyankopon ya mame ena mede eniji ene aseda fa muso ene wo dwumapa moye emre bi twa mo ye show bi ma abofra kwa little sambakaya ya na miso seed ewo sa abofra no so na onyankopon adominti nyame so aya adom achame abofra bema ene mismanya ba adame na so nti me ka hye nyame no manyam se wodo ho to nyankopon so a ade nyina de boa wo ne bewion kuyesu ono ne dia no opeba little kwaku dia no odonate opeba ene wanya ne de ono so kasagu so se rade de me hwe ni me peba o ti me disika ekoboa little kwaku no papa mame yafunudie no kwasem onyame amma ne yafunudie ni biampa die ne nyame ntumi enye wodie ne adoye little kwaku bia woye bi wodie amma wanya adansedie ebia na Francis ne na yira kosua woye bi wanya adansedie ebia na Anita woye bi wanya adansedie ebia Priscilla woye wanya adansedie nenso ebia wo mreni God's way onyame akwan ebia wo mreni stations ne doso die nti no obedi me number ma no se on famra na ebetumi abo no nyame nim se wutie ha aha ena woye bia onso wo benya wadanse die nti onua emu anim so emre yen ema obunfu yen nyame ye matan ena dana me ka che obi se anye bia no se wo ye me na to office ene ye di akora we ya ba sese ni sei owu me pacho obehwa akora na aka chom se momfa ne nko mintu menya na wo mi shoes mu aka ba ya bro
de mi ye so nti ma bu mfime ni nyina so bebo ama me mo number no number sim bi na fe yenko mfimfi ho no ye besen aba 0599 305 202 0599 305 202 0599 814 926 and now says 0245 30 62 0245 30 edini ya baako Mary Akosia ade nyame nshira so bunfu yen yesra mo ema mo bunfu yen na nye ya homete yen said ya akura ni si ba ye ni ehun se de yensi nso ni mu no mo aye wate mo aye nyame ya bese ya bibie nti odi ekoso an sende ya bese ya bibie mame ya kasa nyina me hu so botrinko atache wa hunu ora ho pa edi nti na ra ka kire me ma ko nka mi obi anka me yeso no ni bi little kwakudie na me TV ho na me share de wi akra ni CBT amoje ye nyame fa mo so e ma akra yi nanti ye bibia nyame won hira mo amen onye mo kese pa amen wo adwuma mafa to mo ho so a mo ye mo spend bia nyankopon be hye mo anem amen eda se won so hwe ye pa se de wasi aka little kwaku asem ya wo hunu se 190 na che se o hwe ye pa nyame on hira pa ewia yi wodin Maa Akos mi din di Deborah dai Deborah Mensa ehne fa na ofri bai Maa Akos mpachum Atwuma techi mai okay Debo yenkwe Maa Akos mpacho mi hia abrante bi na ma dikin awo me ba abrante ba ako akra no ne papa anhye no enu ntimi ana na mesuansuo mi so ye den pacho me dikin awo me ba ma ba ako ono ne papa 3 months no dwane jame ena mabla na ma sha akra na ma akra no sisi enyampe amachi a ebe no nya 6 years nti mi hia abrante bi ena o catch o de pe asem to mani na me dem catch ni say na me ma no mu aba no mu nya papa because me cry no eba no mi wo bi ena si enemre me ma no mu aba no enye ni panyina na yeden etisa na me cry me onua aba ni bi se me di asemboni bi di ukrampa obi su di bibedi me nua aba na me see you nti ma ko o hia me no na me ni adwuma bia ye na me ton fresh out traffic lighting ewo Abrepo junction nti na say enam be ma no hia akra ni nti no me na me to akra ni hu bibia nti na ma me sika ni nyina ahye nti o kan ni se no sisi ano kwa akofa empaboa a o ba beton nti ebe ya memeboa no na ye nton mpaboa no ti me kwa boa nti de bia me sori na me kwa ma me se abana o kwa me se o ma me ne ton mpaboa keke hwe ni hon mu no si o obin po krampa wo ni krampo no akra no kwa ye hu ni hye papa bi o me ya me si ti me ne ton mpaboa na no de pe asem to me nam ka se o ebe ya ye steady e ho hye kakra because enemre me ma no mu aba no mu nye papa eno ka kire me se emema no nyi omu nyina na ye den eye pe nti ewo mu a ene ndi o kan ya na me ne dan nti once pe no na ekofa anyinse nti ekofa anyinse no na me hwe ni hia bibia o se oni bi onso to abrofo nkraman Atwuma techima ye fe no repo obi ubo ni din di obi anim no nti me ka se me hia we o si bi ni ho me hia we ye bi ni ho nti me nyem num krampo o cha body ma me sen fanya plantain chips nti plantain chips no ma me so menyem a na ani subri o me so ti mintumi to ade o traffic me bi kra na aka bi akobo so aben ti me de ade no kwachi ma sa na de kwotena ba bi sa na me de ba no se wo de sisi ayi me niska nti me de ade ma na se me se koton na se untumi nkoton a sisi e be yenden nti edidi ma na odi adwuma asem toto amanfo anim a nti sister bi e friend no o ye adwuma e wo kwada so estate no ma me ne koye adwuma oba menyem na me was 7 months mi chime ko ni ade Maa Akos me nye kwadefo ti edidi ma na me de be wo ye ma obi am be wo isa na de na ma me wo ho o told out me bra me 10 cities 3 days no de aba 10 no de aba ma me say aba na scary ya ablante di aba ye nhwe ho asem nko toda so kra e da obeba no ato aduane no de abra ni ba no abetete ama no le ba be kan won pebble no say no ne me ntokwasem sa kopin se Maa Akos si ami maame di free mu ti maame di free mu oni me kontokwa
ade o ma mi wo de wuja me ana to kwasem mani ya me ya Maa Akos akwa ye no operation so ye ya na me edu 3 days ye kwaji twa ne sa bae ti no me ba panimu mi ana me ye adwuma de hye ne sa sesi affect me Maa Akos me so ade awia bose ya ti na space enti na me hye adwuma techima obi ani me won me so ade na me ni pru nsuo sa na so hye me Maa Akos sisi ano emu aye den abrante no on first can be ma odi bi ba ntokwasem sa ti last Saturday ye twam no obefa akra ne say wodi ne pia am say wodi ne kono say wodi ne ba atwuma techima say atwuma techima ho na wodi ne ba no metunya befa no wo ba be pedin ho asem o ka che me no de man kasa ti na me nim say bi odi akra ne be ba amfa na ma anti ade achi ye be no say na wotumi ada akola ma na onya ntwanufo wodi ne ba ye ni nti ene ma ntwanufo Maa Akos obehwa me nufu ikra no sisi a den atweme madwo akwa nya ntwe so this kan be ba menya bidie dididie ene dia akwa be ba betena ne nchen na dia bi makra se me mpa adwuma anya dia ene dia kom le bekume me ne mabano ma no tokwasem basa no ne meko na Sunday me ba se me ba beji akra nti me ba me se me chi ano no oje so na me se na ade na be fa akra na aka se ode ne ba no amfa na amba no se anko ode ne ba na ade chi anopa no hu se akra ne ye den yare nti opese o treat na me se opese o treat no dro ben wakoto ama na se doctor ben wakofa na be fia no se onna me hye akra no me de maka no maka ka me frɛ okra se fa akra ne nyoma ye den bre me na me se asem na me kan de o kan kra de jai kan ya agro bi na wudi o se hye mimi di agro be jane o na mu mika kra fi ha no se na me se na asem a me kan me nka senti o me nka asem boni bi anche o de nti na wo se wo kan sa asem ne de kire me na Maa Akos me kasa no abɔ me na me yese mi oye ben ma mi ntumi ne nkunti me kwa akɔfrɛ me bra no aba be kan asem ni bi an ntumi kɔ na me bra ni hɔ na me yese me konti atuma techima station or school junction asem a me kan wo mu ano mu hɔ nyina anim ntumi a me kɔ am se ma me poma kyɛw me di asem ma betu mɔnim kweku papa ba be fa kweku me yese me ba beji no wɔ ne me di ntokwasem sa ntumi srɛ mo monye no mame na wodi ntokwa ehia me na abufu o mi ntimi se monye no mame no wose me to me nya adwuma bo nya adwuma no me di akra me di unchen a de be nsika na obetumi di ahya akra no nti se magye akra no kra wo ho na atɔ obetumi akɔpa adwuma no aye den waye se o sisi ameka se no aka akire o mu oba ye akra ne ho me o ka se me ko ya akra ne no amra me di ne ho few mi twa me ho na me fa mi twa na me fa ha nti me meti won mo di ade na metumi aya afa akra ne ho nti akra no odi ni si tables nti me se me fa akra no me fa akra se hye no antach akra no unim na attach na wo behu na me ye se me fa akra nti me fa akra no no echi na me se me echi no Maa Akos se me di tra me nsan ho nyina na adwidwi no me kon ho aso me kom se repo one me ntokwasem san repo ne hwan wo boy no ye friends wadi Kofi Gabriel bai ye dodo na friend ye repo ji se abrofo nkraman no otoni nti no eno na wo ka obi a de behu no eno one me ntokwa nti wo ye sa no ena me titi na me yese me ko police station akwa kropoto ti me ko ye no mu sei akra no nya na me siesi akra ne ho de ne ma no senke ya de so no na be fa akra ne dia anka wo mu be de be ji akra na ma me nti no omu de omu ni sa asem nti me fa asem ne kodo na me so ma me ti won miniska bia me to ma me ewu papa ewu o mini buafo bia wa abrabom na me se me de ma asem ba bedam nti ayi no mu de ma me no kra eno kra enwie na me se me de ma asem ba bedam na maka bi e de ama me okay na wusu di no wa cha me di Deborah o di Deborah be ma wo di kan what's your friend say wa cha no di Nana yaw okay Nana yaw wo share na hene wa cha Nana yaw mi share no wo afase bon okay na wona Nana yaw tena fie say ana aboso me say wa cha Nana yaw no me ne tena 1 year dan na monta tete ma mi pa cha ka se okwa akɔpa adwuma aye ena ɔkɔɔye no ma nti ne nka bi mu anti ɔde number bi frɛ me se sa line na menim no ayila nti ɔde frɛ me nti me phone so me de to one na me charge ena obi ba betu phone nti eflo ɔkɔ na ma yila ne number kra nti me nya bi mu kra ya Nana yaw wo ne natena na number no trim ma mi pa cha ne number no
me fra minya so ono ne de ne yiraye nti no minya na baby a me de be fra no bi okay na okọ no wan crown pacho mana enya me ne ti dan ba ku senia one ne ti dan ba ku mo but wo boyfriend nti okobi baby a was o crown okọ no wan crown pacho de bi wan kan bibi anche me one ne wo so one tamana na ya wo kọ no na wonyem ana pacho na mawo ana akra ne 3 months oh ya wo hu se wawo me pacho one be you free hospital no ne be yi me na one be you video am yi me ma me ne be yi me adan na sa me no and your boy ma no se adwuma se ma ye basa nti no na me ma me o nti ma me be yi me nti edu se ye ko twa akra ne be ma no na me frɛ no ndi e wo send this scan ye di ko twa akra ne be ma no ti e free okɔ no ma nti ne nka bie mu akɔpem se baby o te ne so no mu si watu no no na akasa no o ma obi na be sisa aneoma no na woni mu ne busuani bia pacho de bi mama wo so ne tran mfie se wan hu ne busuani wo so ne tran sen mfie sen ma mi bi so one ne tran mfie sen a wonni mu ne busuani ma wan ya 1 year wanfo nko ne busua fie bie man pacho ono ofri oboase no ofri ba bia na ote ne de no your friends ochi obi ka odon nti emfa woni adwuma wo ye se obetumi de wakọ akọkire ne busuani tira mi bi sa wo se nti no me wo kitwa we no eche no de number bi frɛ me se senke be am fa memra na nkonfa me nkɔkire na busuafo na ke nkɔkire akra ne din ti se amren so no ma wo kitwa we na ne papa ye sa no ma won foforo na ma me si akra ne ye den osua se me din betwa wo boase kwan nti me ntwen se wo mu a wo no asa be ye den e be frɛ eni se ma hye n'anim a wo frɛ bi mebo wo say 3 months ena be manager akokoye mebua okoye wo san ba bi mbehu akora no pacho wa mbebi wa ma bi mbepem se ye kasai mebua nya no ma bra hwa enti se ba ye na bra wo hia ba man wo ka kire ne se ei oboy mami nko hu mi gude fa mi ko fie kura no na mi nko hwe obusua fie na mi nko hu busua ni bi o ma wo no ma me kasada pacho o ma mi ewu o papa na ti ase ni nuanom wo ho no woni mo omo pacho de bi ma good enti se nka 3 months ya wodwane yeyi a wo hwehwe no a wo nka he na abekọ ma pacho nu ne ade a da bi enya no ne yima no nka he na abekọ nka mekọ na busua exactly se wo ye saman se wo ye dean woni na tumi atena fe wabra wonim ne ho bibia woni na na te dan ba kuma na na obi a won ba bi ko pacho de bi na obi ate ne ba bi nti wona ya na wo kọ no ho ana wono ne ba ho bi ono tumi frɛ me na waba bishia me na mokwen na woni ne ko onu ni fie good ti da ku bi woni ne da hwa afei de wote wani boy man your friends say nana yawo ena da ho ya wa ye dokodwu woman nsa so na da ho say pap woman nsa so na da ho say pap wa fe ne say sister kasabre no be den ka be den se won so ho no oba ena no so be ebia ono so bewu to wo so anka be dan wodi na mu ne be fa hene ka de be fa hene se na ye wadwane agya ne ba no oba na be ma pacho we be ma on na me ne bayi on na ne bayi no wo nya fie sei me pacho nya mpa ma che be no akọ 6 years oja akwa no no 3 months 6 years akra ni mo papa ni makra me bi so asemo me bi so asemo mo tin koyima no na ha de oba de a wa winim say ya wutie yen ti winim say de mesie madwuma dada nti we no e ma no nya wo surprise kra why nti akra ni mo papa o papa ni mo no mebo a pacho wonyini ya one na ode different number fe no one ne kasa obrimpon o papa ni mi o me ba be show o say wo bedi den no aka de o obedi nso on send this ka on fama yo me ba aya Akoma 87.9 FM mama inside family mobile money number ni tu dwabio na makɔhye nkom makɔhye ebo enti mobile money numbers no 0245 301462 0245 301462 0245 301462 and 0599 814 926 0599 814 926 0245 301462 0245
301462 and 0599 814 926 0599 814 926 ubetumi ede odie no aba fa numbers enyina we de fa we so na eso aye busy afa ko we so eso aye busy na de ko we so enu nti na me de e ma usan sanse ne ye wo enibremu 0599814926 0599814926 0245 301462 0245 301462 and I say 0599 305 202 na bema okoye 3 months se wukra na ufo na yira ena wuni ni number ono wo de wan fra wo akopem sa akra ni nya sen so 5 years kopem sa akra ni nya 5 years wuni ni number wa yira no wo de mami Yusufon me phone so na yira no me so me de na yira nti na wo de yira nti na ko nya wo bia onim wadanfo bi obetumi afrese ne so eho kra ba be hwehwe yeso no o ma hwehwe mo nti brebe na odi behunu akra no brebe na odi behunu akra yi ma no nti na me de aba be da mo se ohun ne da wo so ne de ohun na sisi a wa 3 months no ye 3 months ne free ho a ohun ne biem kopem so anya 6 years nyampa obenya 6 years okay ohun ne biem on frel on so nyante ne castle pache de ti akra yi wo ko school pache de bi ma adan ma sisi anu seminar na me ye adwuma na me de hwe no ah me kofa be me ya wono so Debi mpacho na ban school ni ho school be na pesa wo do ba ko man pacho se me kofa we papa na wono ne ma miska 3 days ni ayi no si akula no kura no no me wonu for friend there wo ko private school me de na ko bi na ye tu free anu si anti atwuma atechima biem ye te kromu ase mo te kromu ase kura sister obey ti se ano wanyini scam fan cultural akra ni din aban school won't me fa wo bay nko aban school wo de na ko aban school a eyesen man pacho eyesen miniska me de na se sia mitini ntimi suade a na mani prunsuo mintumi nsuade emfa nkoton enti se wo betra fie saa wutini nti wontimi nsuade e de na ye wutire ma pacho mani no ye koye no operation nti no ye koye no operation saa no me na ma wia so no mani prunsuo ebi so no na etwanche nti se me na no ma nhyehyɛ sia mintumi enante enti se wontumi nsuade wonna no anhyehyɛ sia wontumi nante se abrabo yi mu no hwan na ebehwe wo ka kire me ma me pacho no nti na keto an papa nkama ka chen say omre miska metumi dia ye fa akon adwuma bi se na be yakama nya kakra e dia ma me ba we ni so dia to bibe no no ne say panimu we ni papa no say ni meja no ne say wono ni nam ne ba bi ne say odi a ni on na e ba be hwe me meja nka ama me sister say wani say wuti say abrabo no so nai wobi mmoma wobi o enti say pa wuti hoyi se wo hia de e wo wo ho a kwan be so na be fa so a wo beto kire me se wo hia de wo ho sese a se wo ho ade bi asai a debo kwan be so na wo fa so de to tell me ma me ntoshi de me to dada na ne wo ho wuti no me pese o se de na ye wuti man pacho mani no enya miti mani no e de na ye di she ni si me samre na mama ho 2015 mu ase na making ye koye no operation wa de ma hospital ti ya twetwe ahoma na ne sa baaye yi super person na me hwade yi super person na me hwade ma inde da bi yi super person ni hwade ma me wan ton ya de wunya no adro wan ton ya de wunya no adro wo fere man handkerchief mami ade na fere sister mama na floral tissue no fan paper na ni ase na ubi eye atiefo ahunu wani no na ehye so person mu a wo ka wani wan na behunu wani mpo no ahunu mobo nti this year na si wani esi wani ni me nyina we na esi no na affect we no this year na this year to me yes it me say ni sir but me say me did in kania me hu say
this year to me I say will be any sa oh nti when na affect wuti Pachan se me swadi anama many prunso ne many charge ti se me nante na me nhyehyesi na me ntumi we dey won to me say wo buy wo ball like me say your life oh there be mama na your life na wo mo hwe krom no say life nti when yan ka besi dey ho mobo peja tena me hwe wadem eyeball to eyeball kafra we dey betimi affect wuti ampa nti ka wonya so wo bes wo de niema begu ba bi na wote ho na o ton mensu ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no ano osugu so awuti nti wani yes ano abosomi anase mfie sei ni enfere wo yade o enfere wo de she space no wo feel uncomfortable she space no nyehwe why ye hu se wo how nti she first ne ka for life eja ene na ma fo amaba de eja obi kura space na no ko hwe space te sentable ene se no say your life meaning nti okay nti first be ma no na yawo no wo ye wo sa na edi senyansa na wo se kwakohia abranti otoso bi enu pacho we ni de echeye emuchi pa na wo ba na nyamfie sen pacho we no na we wo 4 years nti me ma muchi pa se ne be ya metumi atimani ahye we no because ma metumi ton ade o traffic mu na mani ni nya affect me no meton ade o traffic mu ejankafo ayibi yetumi kwajibi boss pacho de ye de boss gina car ho no ai ani nyina bi ma ye bi ejai sisisi ano ne kofa we be ma we no scanning mania de ade nti ama akra ne susu tifie akra ne tifie wani no start ye nya say onye ne yade nya say pacho start ye no de ma e ba 2015 2015 ti sam na mu kra de ka ko be 8 years okay me pacho we ye be ma na di nkan ho asem ne yaka no ye be ka de otoso mienu ba de wo di nkan no e friend na yawo ya wo ne wo ye abosome miensa wo je hon akra konfie nsia wo hu ne da akra nso hu no papa da yenim se na yawo wo sade yo na woni guy na mu bia ho tedi bia pacho no ane na yawo no say no tie pacho oye tintin na nani masoso nani masoso o hye ne ba no kra na mudi ni gina on ma o se no woni ni mfoni bia wo ho sese pacho de bi okay enti Mr. Odemeka no sese ya de bo modi na eto na yawo nkra wonim ne ba no wanto ne din po because 3 months de so wanto ne din pacho de okay to na yawo nkra na ka chense ba bi owo bia no ne ba no ko 6 years na fe yenko ebe ma na otoso mienu no so na ya mesra obabi awo bi ya me na make san Deborah woni me wo yen obren ponsi ya okọ 5 years akwa no sisa condemn any insu lover waka chense ma kone ko chiro mi din o de ma fa kone ko chiro mi din ti na ya mesra o baby awo bi ya abla be sure obren pon because wanyini mi an ma plan ma sha akwa no first and then ma me wo hon mo boa me si and ma me bia ni hon ma obeboa me papa ma me ewu me sira obla be sha akra no cause akra ni si ani nyimu ano wadru no okay enti woni na mu a na wo de ba be hia be ma otoso me nu e friend say odi rep people anim jaiso no why people anim wani no so yo ya se de city no wan susu enso ahwa be free ha na bibi foforo na esan ba okay nti ube hia ba ma otoso mienu ono nso e wo hene abrabo no start saying pacho mi be hia no wono fi atuma techima ono ye na e free ono ti mi hia no ye se ye nton paboa no ti ye ton paboa no kwan be so no fa so hia mpese mi no pacho mi hia no wo wono ba bia ye ti no wono nka no se ono ye den wo ye hoho no abetra ho wo ye hoho no atuma techima wo ye hoho no abetra ho no nti mi hia no no ka kire me na me se me de ene me ma no mu aba no munya papa ti me nya ma adwen se ayi no si na se nya me nyina na ye pe because ono ohu me no yenko nya me nyina na ye pe because ono onua ma ni bi said ko onua ma ni bi nti se obi di me bon obi di boni di ni nua ma na enya ne de man pacho so onua ma ni bi nti said ono ni di be di me no obi di bi di ni nua ma enya ne de na me see you mate
nti o ma e ko fa nyinse no na afi ma me hye mame afi ma me hye de ekoso na mi hia bibi o ma mi scan fa nkwa o si woni bi ebi on ma me ko hospital a was mi ni bi wo de atwen mi nya bi am de ma be ma no yo to so mi enu pa chan onya bi suso ano o de ama me nti edidi mu a ma to abrofo kraman ohun mi o se o me to abrofo kraman we mi to ba enu ni adwuma a wo ye na adwuma a wo ye nso o to abrofo kraman se me to a de na obedi nti no mi hia bi amfa am se we de ammoa me nti nka me yese me ni jai no enum na me ko hu se nyinse na ye den abem na wa hunu se wo moa wansa wo na ekoda tama wo hia wo no edi sense wo fafuro ma ndi di be na wo chikra ansana me ni no kra eye bibi wo hia no edi be na wo hwe na sa na wo hwe no ansa na wo bie mu tongan mu edi ama no wo study na wo hwe na o ye be ma wo obabua wo a onsan me ma wo bed na eson ni bie mu ma se na wo hwe no de na no ye ma wo na wo chinim ni de ne eton paboa no ntimpawa ne se etobia no no na ma me bi na me de ato me ho se ne nkakra akra nti omu nti mi hia bibi o se woni bi na me se de bi we am one because de me ko mu no kra mo wa me sabre na wo bisa na say o ma bibi a wo so onni bie no na wa fafuru me pachan oboa dabo ka no kra chira me pacha ye no kra ene social na nche na onyem ye Deborah mama tie me se wo hia no na nche na anyem ye anche nya sen e ho hia me bosumi na bosumi no na sen bosumi nsa enya sen ma be 1 month bosumi ba bosumi no so no wa show ni suban na enya na kira ana no nya show ni suban no mama wo de se oba ha no sei na se akra ne bone kon no de akra ne ba do odi ye me ni nyina se wo kasa wo hu se boy we kwa na ye sa anyoma no ohun ti me hu suban ni sa se nipa de nti mi se woni bi sa me be kan so ane ntokwasem na me se me etwe me ho afirim nti na me ko hu se nyinse no ho na eni se me ka che na o ka che me se o de enwo ho se nyame na ye bibia nti no enwo ho nom oye mema na omudi omu hu ni e wa abonte ba do mba fi a omusu banku no bia omusu banku no bia ma nyinse ne kwa nimu na na emwa me nyinse ne kom ne adadam si ba bia emwa me tinka be ya me de ko ma miska na me nko na me ko to aduro na ka me nye den me claim free on ti me ya me ko to aduro o ma me 100 cedis no de ma me na me ko to se ko to ne be nom nyinse no me ko to na me nom ti me ko to ta bia no me pacho aha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam ena masogu so amutie no ye ne Deborah ena edi komo ena wie Deborah ena ye ne di komo debo nti o ye se wo benyi egu pacha nti me ono so fo aso ono ne ka kire me se me menya agiska na wie no se me kwana me koyi gudi a no anu no na nde obi atena me na me kwa me campaign sa ti me koto ye no na ma me ka kire me se ono wo ye Kristo ni on fo asa anu mane so se me yin nsen yegu na se ono ne ba ne okra na ko school kwa ko fa nsen a obema wawo because me an kasa me nim so obrin pon ohonom e na me ko fa we ka ho de on de onfo a me so se me nye sa de no nti me ma me gisi honom ti o gisi honom no nti me tena honom be 3 days e na me sister ba ko ka chem say sisi a na edro na akoto ye no edro no anye no ade nti na nko kan kire boy ni say edro no wonnom ye ama nti oka asa kire me no me tena asidi na me dwen ho na me ko ho me ko mo ka chen say me manya me nyinsen a ana me ho abo me ho so e na me de me nyinsen e ba be se wanu madro no ma ne wa ma osika o ma 100 Ghana me ka chen say edro no ma nom okay so obo na mane de a me ka chen say edro no ma nom nti me de ko e no na me ka chen say edro no me ma nom because me ma me wasi wonyi obi oyi nti no no se ma me de mama osika se fa ko na se wan kwa ankoye de a me de me ni wonni nyinsensem bia nti wonyinsen mo hwe me ho abo me ho so oh mama na me ka no oka se wonye ni nyina akiro hwe oka se wonye na ende nkakra akra wo hye me a nkakra akra kopim so de way opim se me de way wo normal na ye OCS pacha de bi me wo normal okay obeyi wo free hospital pacha hospital obeyi mi okay wo hwa akra no kakra pacha akra ne de
akra ne ho bibia otobre no na meme de onto hye fa mame oba no de saa 20 cedi ne ba de a enu ano ne ba no ne hia no akra nso de ogina honom de a wose no pants no obi nkase ayinti ene akra ne ba saa ne ni age tu akra ne de ni bibia wo de bre no tumi to aduane no abetiti ama na meme ne me ba ne de aka chense se me ma so enyo ono na eba be hye me mejanka ama me se one nda so ho ana monteba tete pacho de bi ye ntem atete monteba tete dia so me hwe ensan hwe wo abanoma no nsan hwe ne bo se bia mo da so kra tete dia ena ne wo ka dia no wo kana se monteba tete so medi di ma abanoma ne bi di ana wo be hia wo no wo hye wo bo ono kwa apam se wo ti ase ma no obehwe wa hwe abanoma no me pacho de bi mama wan sho boss se mo jai nti no na wasa wo ma wani ya den na wo ya adwuma hwe wa ba no ba ko no ba no na ya oba no we di ohwe ne ba se no ano no nti ma akra no kra enya nhye papa no ohwe se 20 cedi no menini mienu o 20 cedi o de brand bon fa 3 days o de brand bo esi akra no was saying or saying ma akra no si enya mpa 9 free no benya 2 years so atwa no fo so obefa ne de ne koye no eno na nam so ma ne di twa no fuo no ede ne si obefa akra no ma obefa akra ne so odi ne pie nti me akra no me yes akra no kwa wache because aduane die mu nkoye na mama me so meti ono kwa me ye ni patia na akra benum wa ma de ache de ene ne wosi etwa no nti ono ne ba asa na me ka asa no na odi ne koye nti odi ne kwa amfa na mabiem ni nti se ni twam ano nti wamfa na mabiem na me ni se akra ne ni ho akra ne ni mi ho no akra ne woni ho na me yes me ti akra na ma no no ne me kun hu ntokwa na kopie police station no ai no mka chem se nyomu ne ka sa asem no nti me mfa enko na che se enye wo mpo ene bia wo dane akra ne de ne ma no wo so obefa akra ne de na pie ai eno na wan fa akra na mbabiem no eno na wan fa akra na mbabiem pachan mama na akra ne nya boso me sai na mfie sai sabre na obetwe na kro no ma wanya o abema no befa akra na kro no wanya sai ma oba be fa na ko nya 1.5 year na ta 9 fi eno obenya 2 no nya 1.5 year no wontwe no for pacho de eno ode no koye ode no koye kohwehwe na da pacha Sunday na me ko se me pa kohwehwe na me koye one me ku hu ntokwa no o koye nya se ansa na akohwe no na pacha ade chin so ade chin ye ena ukoye na akra no ofie wana na ode na mobi me koye no woni ho eno so mfa ne ma wo pacha nti wamfa na ma wa bepem sesei pacha ya akra na nya sei order so wonyanya 2 years into order so 1.5 year 1.5 year no pacha okay na wabo ebia ono de se bia wunim ne busua ne bi wabo na busuafo bia mane ya na bibi se bia se ni se na esi nti no mono ne nkasa no fa sister bia me ne ti ono makwakobo na mane no se nkebe ya kama me nsi ho ono ade akra ne beba na me hye sa se oba tan so akola ketua na wodi na akona mfa ne mai ne se me ko ho no ma no one me kontokwa no oba na be makra no oye bema ha enti se wo ba no ene yenye ne ma wo anase yenye dem ma wo bacho monye me ba ne ma me na mon monye me ba no ma me na mo mua me se menya bibi kakra de be hye akra we no akopem se na ya no beba akopem se na ya no aka cho so obeba na ne kira wo kwa akra wo 3 months se akra no ko 6 years 6 years 6 years even by my yakra wona ne tiempo me nyi ni se na busu yakra woni mo mo dia wona ne wo second one woni na busu ya dabo enwusu wuti woni ne busu ya ni bia first one wakọ woni ne busu ya ni wayera wuhu no akra na bo so ne ma me frɛ na me ti wona me kasa me ne kasa o se die nti na pesa woni me ma me kasa woni die na woni me ma me woye woni me ma me ni hye nti won fa fon no kra ma me kra na me ne na na chesa be me wonye serious so no better wo wonya mfie sei ma no 24 ena 24 ena oba penny go say wo so ba no say o ko 6 years okay nti wo na wo be as 18 ko 19 years on nti no say bia kwani be ma ba ko afo an kire ne busuani amenne 3 months okọ ye wo hu ni biem akra ne ko 6 years won say akọ akọfa another be ma otoso mienu a wono so wan pa mu ahwehwe ne fie
any ofri kro be so debo ofri kro be so ofri ayi border so border so no so oye die ni asante oye denchira no ane denchira wonim ne busuani wonim ne bibia na wosan ne tu na mo ase akwanyem e de ama no awo wonim o ma me ni mo papa asem tu a ya me kase yen ko no se ne ba no no ne be ko honum ne nyeme na che say won pew right from the word go on pew because one ne start on fa nko cho papa so on fa na busua fa on fa won ko se me wo ye no ne sanoma no ne me ye ni ti no sanoma be ntokwa ma oba one me ko ntokwa bi on ma oba fie ma me wo ho won chia no e de na de ntokwa ba na wo susu se ofa na chia na sa dan ntokwa de na de ba ma ntokwa e de ba nyina ne se sika sem na mu bi on ma akra wo su mama tumi to yogurt e wo konkomu yi na wo de aba no ba betiti ama na e da foforo no ato de ye farm ko na wo de aba no ba betiti ama na ka chen se me na akra ne wo me ho no e ya se aduane no e fa akra ne yam emuwa no emuwa no ntino won sisa se aduane no na o se ma me na okoto aduane no ho ne ho no e si akra no betumi aye den e de aduane no na ma me se pa e ya na me mpese me ka ma asem bi enso so ndia wo ye ide enye o se ma obetumi aka bi obi nka nche o se enka bi obetumi aka bi nti efiri okon oba no oba pe no afre me fa akra ne bre me na me de akra na bre na bench wanim no atena so nti ntokwa sema na one me yesa na ma me se on de sa brante we kra na me misi me ware no de a wono de ne nsanim me sister mo kra se sa brante we de on obi anfa ne ho nti no ene de me amefa me ho adwe nti menene nyam na ne ntokwa sementi ne hu asem kra free witinim ko so say akra na we yentem ni nti o me ko no ma menene ko kan akra ne ntem asem na hyi ni menene ntem nti se de wo mpane biem hyi ni menene wo gidi so ba na obekulu a enya de a obese akode nche biem o bomadi ara karo kro kulu abeko se wo kulu se si a ma me pacho de woni ne ti no no wani no e ba ya na say after mu breaki ye no wo hia no nyina sa na tie pacho shesi ya hye me wona de ma me so so ne me ku anu de mani no e di matem eno kura na ma me yi ne ho adwen kura fre mitini o ka de na kire wo se de so se an mani a afekire no odi di matem e wo station won mo mi ame kon no won me ku ni na na manfo ho no we hu se woni afekire no obefa ho enti se de ne yenye free no ma ho man pacho mu ska woni ho na me fa nye madwuma yenye sen ka de yenye kire ma me here 2000 oh pay we nya 2000 pay eno pay no here e kwa better say de enkoda ba bia wo gina no okay inti ahaya Akoma 87.9 FM yene debo na edin common no mema mienu ba kode na na ya otupia fajan eja ne ba wo ho yehu no na Kofi Gabriel nso ono nso edie no na ewo ho yeja wabefa no ye pesika de ma yenu abayi na yeguso ye ba no Gosway me ka cho say na de mani abre say me dedicate program ni nyina ma no na ye na enka me de man because makoshe boshe hunu yani agba abiem enye boshe hunu mako yani agba abiem yani abre papa ye ka say ya obi abawurem Mary Sap wo Germany Düsseldorf what they me pa cho fatu me so na ya me kire we no fatu me so na ohu no Mary Sap Germany Düsseldorf and what this Sikayaba ono so contribution no bowrem wo ba ka che security man ka che ne se ba enyi sika no wo de fa me koma Maa Akos wo studio bowrem na betna se na wa ka wasem na fa wo sika no bra Maa Akos se ye ni abo abiem se de aye no de nyame boa wo chena kia ne ke wo se nya bi ma wo mo se ye nya bi mo wo nti na de aye nya chena de no nya chena de ya sa to aso mame mo numbers 0245 0245 30 14 62 0245
0245 301462 0599 814 926 0599 814 926 ni na ye Mary Akosua ate edin ba ko no ada na eda so no ne ye kanyina ma ko se de ye kanyina ne se ye ni abre de aye no akola no ya anye ne ntamu a de ebesie nye nti nyambo a wo chena wo mo ba ha wo mbe ba ha live nti ye ne kakra bi a wo bi a ye je ne ya je wi a ye wi yo ye wi o ye operation edin kan e so Monday ye hia no de ne de ama o mako na fe ya hwe de akra no wa ye mre de wa ye mre unse very weak wa ye mre bi omo de na nante ya poso na ma na ye mre nti se ya anye we ni ntamu a enye papa nti we no enne no ye ni abre nyame ya adom ochena ye ni abre wo mo ba ye pene ntamu ama na kwa ye we se be ya emma bibia nsie fisa akola no ye ya ye ni hunu no enhyeda nye papa enhyeda nye papa waye ho ya na ebia nne na wo join ne ye na wo hwa akoma mu nsem ebia nne ene de di nka ne a wo hwa akoma mu nsem a we akra fefefe na oda soro ho no mepacho ni mfoni ni ena wo hunu caustic soda eno esi ho wonim onana ye semena ena okofa bia onom ya akosai ne minimu broni si bibi di esophagus enu ne yedidi ne yedefa asai ne minimu nyina ne doctor fo ka ne se nka omu beyi ne nsono na omu de ahye ho otumi adidi afem nanso so osan sha ya ne nsono no emu mieye eyasem enti aduane bia wo bedi bia no ye de fadro ben ya ehye ne yamumu fufu a ye brande di obedi biada agisi ye blende ne ye afem sesi abro nya be ye ma no mo benom biscuit ya hodo enam ahodo mo betwe jese nnuane ahodo mo bedie goswe de ontumi ni bi ontumi ntene de sanse akorai ontumi ni di mfa nanum emmene emma ne ye yie bibia mu no ye de fadro ben we mu kof akolebu ena omo betumi aye nanso so ehia sika nanso so ehia sika menua ba menua bema medofo papa bi ya wotie me ye hia wo moa 0245 30 14 62 0245 30 14 62 0599 814 926 0599 814 926 and 0599 305 202 0599 305 202 or say say enei we bi bua obi a ohia moa bible no o say obekai wo e wo de hia dem and automatic yes obekai wo e wo de hia dem ena na me free bible mu no o say enwogo wo ho emra emu edin mu bomodin a na yi bi bua ehiafo na nyame obehira bible no na ka na asem no wase bomodin yi bibua ehiafo na obehira ono yankopon no obehira enu nti ena dansidie no egusu a eba wawa yiwusika no abrochimemu na wo country bi a wo so Ghana region bi a wo so pebi se wo beye bi aboa God's way nyame akwan no nyame be bokwan atobe bi akwan ni ede amount yentie yenua baby anase yenua bem yenua baby adanse. Hello, Mama Akos. No, Pachamikasa free USA, Ohio, Cincinnati. Pacha mi wa dance die kakra. Ampese mi di manisha fufuro nyina nkunane. Inti misro se ya na wabo ama wiase afana nyina obi atibi. Nsan obeto se me mofra nyina chese. Ya ya no friend obi yare. Efriwe so me ko we so achese. My treat ya ko hospitals near there but no more drug ko akra na basa it's not I worried na meditonia me misrenya me na that times na mugu so last year
getting close to an year ending. Namu guswa kan little kweku. Ehun asemi funny donation. Ene sister ba komi we fini din ono so na onya breast cancer. Ni nyina na mu ka ho asem tini tie bi na to makoma so because it's adansi dia adoye no. Enam so adansi dia afri maba. Tini so to makoma so se me di adansi. Na donation ni bi. Me ye no. If you don't see us in Kramiansa, Nimukun, to say, you COVID. Any, to say, Bakukra, RSV, it's a respiratory virus. Your friend, your man, your new boy for you, because now I want to send back. Queen, the first one, be treated a man of Konayasem. Enti adoyewa bi na mejina so bo nyame mpae Sunday little kweku esika no bi ene lady na meka se no nya cancer no ena me de Sunday enti etwe na se nyame andom kohwe ya fide bibie ni mofra no omati apo saa no fe time no nyame adom chese nsi saa kra bi enti me de nyame ase etwe no akasa so driving license na me driving license enso saa me call road for practice am okay me drive kama but a drew me appointment data examine na betina me China yakwa na me feeling it twice enti na mwawa enso so saa bompaye ena adoye ya me san edishi me nyina mu Yakopon adom chese wetie me nya me driving license da say madam ho nyame timi etwika enti madansi die ni sade afoforo edi adanse mani hye nkran ni manso etu sa na mo no ena mama ko me sese wonso so obebo ama amansan etie na hye o mu nkran ni se adoye eye odi akoma pa di akire bo nyame mpae a nyame otie mpae bo medawase tie mpae bo enti ono so ede eno no na danse eno no wonu anya bi odi wonso menim sese etie bia wonso ubenya wadanse no eno nti mame fa number no entudwai na fe ye ne Dawood enkonkodi enkomo emra 0245 30 14 62 62 and 0599 814 926 0599 814 926 and 0599 305 202 0599 202 no Mary Akosia da bibia ensesa ye ewomu Faudi Ebra Ochina Yemfa Momo, Omon Kodru Monday, Nienko Stati Bakono, ye first one na fe yasan aye second one and so ede akaho. Wampa ye gusu ko hia de gusu Sunday na me say nyame ebe yi wano. Bebe na mame mo ahewie. Na promote say. Dr. Dawood want to say. Dr. Hodden. Ye de nyame as. Pressure de beba ne so. Eno de ye tiase pa. That's right. Say ade no wo bi ba ne koye manua. Wo kwa no akodi adanse o. No de crofo ba. No de crofo ba. Ansa ne ye hwehwe no. Okay. Ene ye fa me kwai. But as wako ma ye mfa kwanya so na ye nchi ahwefo ne yetifo nyina. Teacher baby a headquarters for Seria Sanrenso. Mo amutie wo bi mo amu sehwede na mpotem. Dawuda ba hospital ceremony say ye shase o Seria Sanrenso. Memenda kokko abaji krum kwan so ho na hospital na wo. Eti ye chi obi a wo hwe bi a baby obi a tie ye free bi ano. Na ya kai wo no so say be 6 months getting to 7 months ni ya ba Ashanti region. Na ya ba ye so no nya bete na form and na from cry juma no guso koso gidi enti obi a wo hwe ya na wo tie bia na onyama ya ye bedi bro nyama ako kofo be cha de ye be che ne yema na yare nso ne nemu obi wa wadwen do de ko che ne dofo bi Dawuda ba hospital say afia no hia eto wa na ato bibi ni obotom kra ni gie sa afi be so na wonyare enti ba bia wo a wo tie bia na se wo hwe bo modern asa obitu ana mo aba edwo krapa Marco, I did back on and say before time pet say you have a quack yapum. You have a check-ups and review. I would one in my. I just say at time, I didn't to me.
it will be races here or yare nanka drew time be anko no abetimako but mako could drew baby ye kona say be why unconscious ye didn't could drew hospital when who the cost until send ni so tete no enti the catcher on say yare no de abu kane na yare bi to a ne ye dwen ho ko akiri be na de edidie ne no munti enti se kane no enti bomodien ye kira kwan no oba kuma se a ye wadwe so krapa Metro FM abrosan na kane na Metro FM mu okay ho a na ye di adwuma anopa 7 na doctor atena se won nurses ahodo na yapon no num edru brebi kra 8 pm ansa na doctor pon mu say pressure wo ewom yes and opeso show bi anso ansa e wo so ye nso mo bi anso enya ne de mako ye ba da bia ya na ye ka dance ne de kwa na ekoso enti edru wa wo hwe ye so ba bia wo bia sa wo hwe tv ye numbers go screen na se se utie radio nso ama ye mfa ma na de ekoso bia na wontimi antena na ye brain nti ama wo ye re so afre 0244 88 64 37 0244 88 64 88 64 37 Marco Bronya na ye bedi na nigye wum na de e kai ye ho nso ne say yare no de ato atise especially nem yare no abu pa ena nye obia yare ne nte se ebo obi mo maso se bia je se wahunu ansa enti ye be stress wa wo hwe anasa wuti obi wa na wate bi bo nim but the science be dead woni padue ne mo e wo se wo hye ne nso they say abranti at the age of 27 years na oba ho o se gonorrhea I know for the past 5 years so wa wo ho mpane no de wa no mbi pa afi dru baby kra ma ko odwonso ano se odwonso moja afi wo odwonso a wo se doctor dru baby a medwonso a na wo se meja bi because yawa me famu no aya na no ode but ma ko lo and behold ebibidro na Dawuda Ba hospital say duama ya resent no ene ye nua be man say doctor you see amedwonso a free odwonso free esaye ne dakrabo se ne you say sign oh mako o se mi wi amasa aprum because be ma bi awia so aprum insa pepepe enti obi a wo hwe bia na se wutie yen ebi ana infection na ma wutie ya na se wo hwe yen o dwen obi wa syphilis na ma ensa na egugu ne be ma ho ensa na wotimu eno enye hene but ade be chi bia na multiply na edoso oba bi hwe esisi a syphilis de na druti bia ne menses kra no ne ba na mayi ebi wa 2 months mako na betwem ba ko bi ne dodo kra esesa ba na masa o science yawo obi wa syphilis amansa ate egu ne ho ankasa otiti ne ho saa wakọ hospital ya ye lab test ahodo ba de etia netie syphilis ama obi hwe esisi a be ma bi hwe yen mako o kodem no run ho no ba kodem a no ferry I remember saying I'm in lady be dinko say nanko worry bread na bra no o yeso ne baby bi na bra na so de nya abotre mako se dako o se adwaye no se de bi na dem no bi gbawra ho okowra ho mako sa de ti se crayon kiti se nkuruma efifiri ba no areho o se hwa na me ka kire nse de bi na se we na o de asie mi a enti de adrede anye yi no ba no koye be man oba no ko anko pe o se ba bi a bra no de ni dru ye pa no enso ade no ntu want me na we dey what dey kwa eti be ma bi hwe e bi a syphilis na ma be ma na fon ade echi afon a na e fon okwa adwa otimu so ra ho pe de ye tiridi no tiridi ye o se wi a o twetwe ne mu nya ho ko okra wi a no ada ye wo tiridi ye wo ho we ho o yes avisa on so my ya ne hu e se for photo ba eti we bi a wa o he bia no bomode ase syphilis ana ma obema na fon utimu se size no the way na city say I fon ana fon a size say e fon no utimu se wa ho den no nso so ate epeja kane nse de bia na utimi ne oba ehie mu sisi a epeja acha e bia okọ ba ko a na adwo oba ne be ye de obetimi oba ye den ayese peche entimi mpeja bio
syphilis ejuju bema syphilis ma obema wu enti obi enem yare say syphilis and gonorrhea no Dawood Bar Hospital say bread so crapa Metro FM or numbers any be 0244 0244 88 88 64 64 37 37 0244 88 64 37 obu a syphilis and timi man nsem esisi kokoko eya eno a enye kro ba ne nsem na esisi aye bebre wa ya wo hu ade kro obi anu ho say etimi go on say nya ahono ase kane ne yese o kra yare a syphilis na nya ahono gu anu ho obi ketre maso na esisi ne ketre maso bebre odwen say ekoku Dawood Bar Hospital se bra na oba na say hawi na mo akọ ti bia bi mu a ye betu ase de ama o ye kan say man na fam no oba bi ti aware ase ma ko awo nti be ma na one ne tie de anko ni problem but na busuafo ade chi ade sen pressure e na wo kom ye hwe say ye nua ba bi a o say okọ hospital na doctor say ensu agina na wo di ni enti sebi one ofa afura na ade na miscarriage na say wa ya ye ne surgery atwe ensu no afa edru ba bi nso ya say wanya fibroid ma ko so woni ni kuna chin pa na wutie nsem a ni nkumafo ne oba na chifo ka na edru ba bi ahomete but enne nyame adom Dawood Bar Hospital obedruye no onyim 2 months 2.5 months aye bom pa ese nyame be ya adom na bo so me nkron no akwantuo no bedru wasue na sontwem enti oba bi a wo hwe e bia na wo de ne fibroid na esi awo no ho kwan obu won ne be ma ne tena wadi kan awo ba ko ana mienu batate ko be mfie dunie waya awo nura e ma Dawood Bar Hospital say enne ya wo mma nyina de ato doctor yes etitu anamo bra o ye oba na wuti e niam bebre ne si awo ho kwan afa be man so nya wadwen say oba no na sabi wonwo yeah be because so na obe produce the ama oba yes no akipu yes enti breso anu a release be ma bi wo ho so mitimi ni oba ahia mu ntimi ni problem chairman wo hwe ya eni die kwan so enye mpredodo anu oba be hia mu na kire se wutime wo Debbie ebi ana wo sperm cells no dodo akra se wunya the minimum ye 15 million no ebi a wo de 10,000 okay obi hwe sisi ebi a wo de ekra no dodo no ebru 15 million no but ahoden nim emo ni ntimi vibrate enti be ma bi hwe ya no oba bi tie ya no wo hwe sisi a be ma no wotimi eni ni hiem of afro ba 3 months obun se ade na say yes ahoden nim Dawood Bar Hospital say sa wo sa ti bie mu na wo ho problem a oba ebi ana wo de na no na aye den enemi area na say fibroid ama wo de na no aye den wo ne be ma hiem na nsuo na sen aba ana wako hospital doctor catch you say when your tuber blockage emu block eba ne sa oba ye the herbal treatment ebema emu afiri ho na afi wo ne be ma ni hiem atom etomu a ma ne si a Dawood Bar Hospital doctor apa ho me ma no nso say apeja bako me ma ne ba na enika ni fo ni de kwa na obi ba utumu se be 72 years no say doctor apeja akra hi say mranji na yeah there you win mranji bako eti dia catch be ma bi o he say sebi say what ya asase so na woni ska kra na sebi o emwedin oh mako ubedidi oh chance bia oni mu aso oh ja bedidi wa wa bi no buto eja inzu ni mako Dawood Bar Hospital yo ya mama sign esichiri ade no jabro so a bra say diabetes bia how and say infection ya wa dwoso krapa okay dwoso krapa baby a Metro FM abro sign was abro sign na mu enti your numbers ni 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0201 681 717 0201 681 717 yes so yeah that's papa kwanu acha doctor ama ye that's ne ye besan ehia bi ma ya Akoma 87.9 FM ye she's akua enra she's say don't come na wo bobo man no osena na ni age pa I don't come adoma so edru yelemu she adoma da so Adoma first and second December
enwi no enye da ho enye da ho nwi na guo say bam and chapo sika bi akra wo bia benya nwi wo shize me see shize adomada so green fa ayi Kumasi Sports Stadium shize oni unity oil no ene di hwe ne mu enwi bie ni wa wunya bi ewo ho enwi bia ni benya bi ewo shize enti bomode na frɛ no ewo 0249 155 776 0249 155 776 she adomada so don't go me amani jomo so be Joseph fashion so obam so ne meet me there sports dey hwe ni mu ojo wo sepro nya won tade wo pempam wo man tade wo sen tade wo ankasa wo de ni nyina abrochiro ba bia wo bia Joseph afia duru pempam kakra pempam bi shebi nya nipa nyina na enya ne sa enti ato wo shebi kakra fadada ne gu ho wo bebre wo ho na so pempam bi shem wate na ejina mu oya ade dodo Josie oya ade Josie e was 0243 433 465 0243 433 465 nani Josie fashion so eni enkomo ye ne Deborah Mensa enekasa na ye bomode anse ye befre ye benya Kofi Gabriel na ye na ba homa no so di ntia wo obefa akora no na onim ne ho ne manti no ye gusu ne mom etiefo moma men sorry say dia na wonim se eni braba se me pagya me mu mentan sorry na mom se me pagya me mu dia akua na wonim se eni bre no aba eni braba kire se nyame ya dom okira me hia kakra na me de ama emos na ode ne bayi ne ba Gosway yede no akọ ekolebua ya sabia sedi etie bia no menim se ade enche okira no na nyankrompon na mahwefo no metiefo so a wo all over the world ahye wo mo anim nyam akira abrante ne mama mensa nka nche se yenya enti onko enti mesrewo ye Gosway surgery 1.5 year wanom caustic soda mijina ho srew eni die eni ahobrase ekwan so mijina ho esrew wadawroma ye kwhwa kora no onyina yie waye so weak onyina yie waye very weak nanim aye hoya na mempese ye bre ebeye breguo mempese ye bre ebeye breguo na ye kakra bekomu na wanhwa akra na anye yi dabi mepese wonya nkwa to said little kwakunya nkwa no na afei yani agye intima mefa mobile money numbers no ento obiem 0245 30 0245 30 0599 Dino eye Mary Akosia ade abrewa mentan sorry I'm sorry say dia na say enibre has come boa ye na china yenye bi enkoye die din kan no me da say yankwa homa ne so na ye ne Gabriel enkoti enkomo so we free ahoma ne so ama wa ba me wa ha na adena sakra be ma adena woni ahoodin wunyan no ema no hwe no a na onso mpe bibi nye because ba ko ka ho a ye hu no papa debo adena wunyan no na akra no wo papa ho ya no akohwe ne kakra Deborah bi so asemo so ka men kwan de anka meja okay mama kwa ho so hello Gabi hello ya Gabi me mo hawie na promote saying yango pado Maa Akos na so na mi ado me ho ye papa Gabi ya banu na esu no ana na ni ku ngo so da we wo ma me wo wan coordination achi coordination achi na coordinate nam ho sa de ntuma bɔ so enko be da se wa kasa nso wo bre
no na ase no na wo dem a go say you see dem na ase wa be ne ku go say oda na you can come be manada na call ba era na ase gabi na de na esi a akra wanya afe ne kakrai what's na free wo ma me hoyi no nta ku we say you please and you ya some kra nga e say go de ba ho no kra but we mean that omo itin na me omo ebu aso side be nti ya na me ko home nti gi ko yam ife be ma de be ma we ni oban de we say na o ha akra de but be ma we ni o de insight ni ma nti ko na me hu say akra no aso white bi ya de na me si de bi ede na sharatade na me param blessy no kwa na me ya ma de so dia me de ba me panem ba na de bi ya na me hu say na nu mai ku ana waye kai bi ni wa so sana o manager no ho a kwa ni ndi na on kan chele nti e kwano le ba na mbe twitwitwi na ato ni didi kana nti e didi o na o ko ka chele se akwa na to ba ha no odidi na me se o ya me adu didi na se ya na ma me se o manager ya odidi na me sa ndi ni ni se akwa na ni na ikuru ba se ni didi ya me ka so nka enyi ya no to the sense na akwa na kwa se le bi ba beta me nche didi o wa no ha se to ya me de ba na me de ko ba wonu ase ni ya no ni ade a mehu America no o challenge ena me ya se talent dia o man akwa ni me ha for the meantime na me man na ho de ni de e fiti kakra ya me pena me na be ta akwa no me nti akwa ni nti nche akwa ni nti nche me peta akwa na ho de na ho ka no nti e fiti kakra nti o mla me nche kakra akwa ni ka se o ko fre ni ya be ma ni bi gire ni e me nyina ya ka ma na si ana misi ne ho tele kakra me pena ma na ye dai abe pa akwa na ko ana o ye se kwati o de bi o friend ni sister akwa so go na ma ne se o se me ba bo ne kwa ti na ti sa ho ama na ne sister no so friend no o ji pa ati o ji fo o si bi na tem ana me block o ne sister no line se sa e ni ne mpe se ni ta ne ne mpe it will lie na me ta ti bi nti ya nti se ya no no bia wo ya ba de nta kan na ho tik ma sia kwa ini me bia me tinso pata se na se akwa na me ke me se nti so ni se tama se me tele me start kwa se bi bi obi ko school a oni bia me ti ho bi we de e na e bi ma se akwa no ho ni se na se akwa no ho na me se o ho no ho ni what I say oba kwa ne next system akwa te ne next system oba ko be ya no iti ahona mo na mo ba ne ade on ti a hye no mpaboa wo no ai ni tiri de ne tiri na de checha so ene last so ene de ni na oba ko be ya no ni de ya na ma me kan ni me ja hoko de ni ye de yeko ana me ba na me akwa no ho tano ta kwa ne ma me na me de ni o ma me nche kakra ana wo so na wo sa ka se ibe tele ni po eju ka ibe tele ni po na tele ka e de oba ha fa na e tele be ya wo yi ni po ni bi ni ka ta nti oba ha na ti senga me fasu de twa no o sa se nti so wo ba fa kwa na ye yi je oba kwa ko ni po no e ni da be ba just ba debo kwa adwene kura brantie ya wo de be fa akra se nya adwenbone ma mpacho enya adwenbone na ma ba be fa akra na akwa no se o de sa o ye fence o pese ade action sanke o se o ka kire me se akwa no so o ye o so ba ba cha safre no so man tinke o se o ma me bubu akwa no nyoma di ma na de me akwa no se ade ba bi o de akwa no kwa na ye akiri ma nya akiri so me ko ya me ka se me ko je akwa me kwa me ntwi no ma wo se akwa no wunya ni hwe ni yie akwa no yare ma 20 enne me ma ba no hunu obi kura hu ne ba no anko obetwam but wo hu ne sa akra no ono ne ba but wo hu se ne tebia no enye enko yie enti no ba be fa no me pa cha wonim ska o de ba 20 cities a opese me mfam feed akra no de bia se ne 20 cities no de ba brebe 3 days 20 se enso se wa be fa kura no enti jai ne ma no en se sika no de bra wo no enso a
sese wa ba be fa ne ba gyan ne ma ne ma akra no se wo swase meti akra keto we di na ma what kuma se he ya won fa no nkonkran won fa no nko upper west ni upper east woni no ba bia moti mu ntwen ma nti no obehu me na mani nu na wo ho nti won ma miska wono ya ka akra ne de no ho awiansa sese akra ne hia wa na wusika ne hia wo akra ne so opese akra ne woni ho no ma wono kra won ka ne sa obefa waso wo ankasa akra ne wo hwe ne ye wo hwe akra ye wo hwe ne ye ma akula me oba tan akula da me yembuso me nku nti ma nti mi ntumi hwe akula we ade asem na wo kan ma akula me hwe ne ye no no obi tumi fa sum ye no de emia ne bakwa no oku no won so your bata ono na nyinsen no nti no kra de ye fa nto nchen wo be fa akula na akula no nyare ma wo be fa akula na akula ne nyare aha anyi ya no no mahunu hello hunu enti sesi akula ne ho te sen yanko pa de no ho pa enti no aye wadwen sen ka na ne kyen ya wo ne ho ye di enka wo de ne bra o ma me ana so ono ba no ana ibi kwa no nse ono ye bia ono serious say e to say akwa kwa ya akwa se bi shagi bibia ntiri kwa nse nse ko pebi bia ye ota se se bi ko ni wo ho se e bia ne ma yi ne ma yi kwa na bia se pampas kwa no se ana pa akwa pampas asa bibi ko bi kwa no se ana ko cha se ana kwa no se kire ka kwa no o twa ye dai ne se ota se ne ma peti yi bi na me ntiri nti ba ti atene ayi kwa bia oba da fa kwa no so akwa ne be ba ho ya bia wo nya hu na akwa su ntiri ho nti pa de be di pa na ba bi ti ya ye ota se oh ya ba na akwa no me ha ya bi tire me kwa da ka tse o ba na me ka tse e to se ka o de me nta de kwa ka kre ba ya ko le be ya se le be ya nka ni ne bi kwa ye na yi nta de kam parliament o be ma o ba kam da nti ka ta na me mami ala na se yi force tu bi sa akwa no obi na o dia na se ni na me sa akwa no nti yo wo bi support sa se yi ni tia yi ya die upa kwa le mawo upa ye de ni fin tane mawo ela me ka che ngin tane mawo aha no o ye se ibi akwa ti tane se ne bi kan me chi ya de hold you o sha kwa le tane wa chen o gbe akwa yen tem ela me ye ha da ala me ti se bi akwa le ti se bi akwa le so ya ba tin nkan wo de me ko to chi na police station is for o de ko na police station pe ni e di me ko ho no ela o mu da akwa ko no me e me pa akwa ni e system wo ni sa de ibi akwa ni si ko na ya kwa ni jani ba no ni ya se de afi ni ya ka la kwa ni e ba no no o mo se je ho o se sa kwa ni ka ko bia ti ni na ni o ko ni nche e je akwa ni da pa no ko so e ti ni ra no ase ke ni ba wa ba ho ni ti na ba wa da kika e na yi ka na o tie na wa ba ho na an ha ba ka se e ba ji ya ti ni ya na abaya na odi akela ba ho ya de so so tie ye ni ma je se ye ma je se akwa no na se se ko wo ho isi den na akwa adwuma that's it ni tie ho na se rabin shop bi ya bia ne bi no na se ni na ni bi ase ni ye jadi ga tenti aya na se ni se da ye yi ya bi ka ti na no mi ke ya nti ni ya fa na no enti bi ani adebia mi stable ka kai ti so bi ni da ni bi ana makwa ko enti ni ka kai te right now you dey ni ti da kwa na ma ni in the meantime na ma sa ko ni na ma sa ni na o sa ti go me ba ya na kwa ni so ni da ti ti akwa ni ha o ti bi also ma o ma ko le de ni bi ana ka kai te ya de o me ba ni abi ni kwa no o ai me ba se wo se de yan wo de ba wo akwa no onye ha so ofa akwa ni mu aye ha wo hu ba no onye ha akwa ni de ni mu aye ha na ma wo diska obo ani mu nya ha bia anya no wa ka no krese ni mu aye ha ma 20 cedis so 3 days na 20 cedis 3 days 20 cedis ne san ka yade wo de hwe akwa yi nkwampo ankaye se wo bai wo ho wo suru nya adwuma enti na sika de bank chebu nwom enti obi anya bi ni ema je se akwa na nka se nya bi ni ma ne ho nto akwa no ma akwa ni sika bi o e ba me kura me fa mi nto hwe ni o me fa bi nto hwe ni because 20 cedis there me to pampers e film enyo mama abaya no ame kai ku ni o abana me bi e kan ho mini se ni ni de say
no ebi a body a wo hin ebi a bi twa e be yan kasa no so bi a men twa na o me fa enko de me tia ye se de be support no so ene abaya we di ba ho se ni bi ya no so ni ti ye ni wa ba no ene bi na ye de ebi a takra ye ni na watch wo be ni 20 Oba now to let me papa the calculation now what you man saying and then I want to call you man and I want to every 2 days we are not 50 cents you need be I'm not sure to be a thing now over catch say yeah, the next year, you said they are quite to you, the actually some daddy in here. Then they are sending it. So, the quite power, see, to young people, how can you see young people? And one kind of call you. One kind of call you, you about some, you about the fundamental. And Cabal, to the pattern, and you say, no, you will be money. And any name come on, you invite some right now. Now, for you to me and for ye and 2 years because maybe who's a boy no and you're irresponsible or you're responsible because Bemo Bemus and me Bemwa ya ha. My member fan on conquestion ya dear, when my you crow on one jana say a crown water no or you're responsible. Inviting on na yen share china na Monday cry na yen share yen ba Mercy Bayan Denmark Mercy Bayan also the would yes my sister 200 Ghana say on fambra na yen fan support God's way Mercy Bayan nyame onshira aba pa kura do family rem wen ti say dey bebu mtri me say Yematie fo nyina ha mo bibia akwa ba edepa Akoma FM na fe Onua TV so medofo se ne yawada bia ne ohia edi apomde ho enkomo no enen so eye yawada da bia me ka cho se yawada dru sei na sa akoma mu nsam dwumadie so se 3p garlic mixture yama eno amedi apomde ho enkomo na chese eda yawada no anya yawada medofo awiei eye piwak natural I di 3p garlic mixture abadwa so ena woni ye hie Gia number na Fred doctor ebia last week ya ba na person doctor di nkomo pa enso wanya kwanya amfre ye fa pen ni paper ana bogu phone so 3p garlic mixture adwuma ebo okrum ha no ano odin obi tumi shira disika ekoja e wo pharmacy shop ana herbal center wose aduro na bi bedru ya jimidin na jime number yi freme na memegeme die sanse aduro no ebo adwuma na wonom so a ohunu se wonum bibi akoni padua num ya number ya de ya adwuma nie number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai se aduro me ne wo ka ho asem awia yi eye 3p garlic mixture enkomo me ne wo edi eye overweight anase obesity na aya na mpempe no obi adwen ne se enuane awodo obi ayedi ena me ye kese ane eka ho bi pa na emom yankase nipadua no nso ya nipa no yankase timi nso ye niema bi a ema yetumi ye kese ema ebro so medofo wonim sese wo ye kese ma ne bro so a obu honum a enye natural ye wo natural de wo ho fefefe kama ene wo bi ono so hyira se won de me de manum aduro na ma ye kese eno so wo ho eno e de cancer etumi brew e de diabetes etumi brew e de pressure etumi brew etumi ma wontini mu atwetwon because ebra wo ye kese ma aboro so no afen koduru baabi no na wo force ni padua na ankasa e ma ne ye kese no because ye wo natural kese wo honum a yare bia nim bo obi honum a wonu ano wo hyira tense se me de manum no ene mema nyina no maduro eno be me me na to ya kese wo be kom no ene mema wo manya hips hey emo enka kane kura de bema ohun se ne to ya kese no wo su because be ma to ya kese be ba wo ohun ade no so kura ansa nko yie eso ene de jai wo de bet na hwe so but o be ma de hips na ekwai eme petu agu echi wo de ekwai wonu maduro ma hu say yes be ma kwabra ne wonu maduro wo pie na osian me hyehyɛ ma me wife me hyehyɛ ma me dofo manya se be ma ai dudu se prem na wo hu enya kura eti mesrew enuro no bebrebe no
enye manko na enom ene mema nso num bi yenyan saa niema no ne bedru brebi no obohu se na wafu eye kese na woto eye kese wo ye bema ema de nkra de agya medafwe maka makoma mu nzam kriw no emu hu de omonye because de me kai omo so wo hu bebre mesraw 3p garlic mixture ye ba ne ye ka ne se ya hu o hu gise wakoto aduru ni bi na wanom na wagya skese enuro na wonom wo de ye den ebe mu akoma yade o ebe ma o cancer ebe ma o pressure nom 3p garlic mixture ne gya se aduru ni nom de enta onom 3p ebe boa ne se boa ma ayi wuntiri ni mu srade na akohyehyemu no na mani padua no abistu immune system no enti kase no se wo ho a ebeban kakra na hyehyew fefefe eni wo ho so a wodam sede nyame bo no saa na wo beye enti mesrew enu na ye nom se ebeye kase ne nyai na nhwe ya daachi bi ekofo haw ede abreye eno obi so no manya enu no on ma kase na emoma ye aduane obi didi pa na ye wadidie ene ye wadidie edidie bi wo ho no mo a obi hyada ekoton nam na wajensa ene obekọ no na wagege esi akonwam na owe ana adwe ne se ene be kye se owosika ana wo yesikani but wonum se wo owe enya akomayare wonum se wo owe enya problem ena Ghana ha so bra ye de we sanam ne nsa no eya anadwo yesi ye agi ani ye pain toa mesrew obenya akomayade enti na akomayare ta ba anadwo mesrew anadwo didie nye obi won ma 9 o'clock 10 o'clock 11 no odi banku ne tilapia ana fufuo mesrew yenya saa ne mani nyina na yenom 3p garlic mixture obi se meso mafuso me pese metwe manom 3p saa so mentwe mesrew se wo nom 3p garlic mixture na wanyai enam wie bebrebe wanjai anadwedidie bebrebe a enya ade a wo betwe ene doctor eni nkomo sisia ye number no eye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 ene obi so ho no mo a entrance bebrebe wonya git fa contrase fom eno ano no na ordinance ema instructions mesrew aya sorry na trinity wompom kakra na wanya kese ama na amroso obi so no mo a anwa aduane esoche ene drink ya be ni spices yi ukoni fia eno a na wodie me so yente so ese kire die bebrebe yente so ene obi so won ma kese ne won ho dada nti wa betumi manage no se enkofa yare emmere wo tua wano ye exercise hwodi die yie se be ya abre bia no srade enkohye wuntrini mu emoja bi enkoda nhye wuntrini mu no na enkofa pressure diabetes cancer ani akomayare emre wo kase bebrebe ebedu dabi no ntimi nante biem na wuntiri mu twon na woto ase twon na wonase apagya ni nyina e de pressure ene nam won hwe yi a na wunyini no ba bia esona kase bebrebe na ebeku ato atwene esansrade enti edure beboa eye 3p garlic mixture no no na na ne srade no e ma abre bia oni padua no oye kama obi se me so me ye tia enti me so so kyerese srade wo mimu ana ebi ni mimu obi ye slim pa so srade wo ni mu enti etoda ema no fun bi koso ni padua num onum 3p be yi sade na firi wonum e na obi so on Maa Akos odidi pa enso bo on mu akese wo ne ho so ema mesrew ohia 3p ebo na immune system ni ema nkoyie e na 3p so ye immune booster to no mu a na aboa wo kuma se aboru akolena keba dani heba Criske heba obenya 3p garlic mixture hofo enko Albert Sam takrade eye AA Mensa Koforidua eye Gabson Pharmacy Mumuni Away Enterprise ewo wa ye ne cathedral ne di nhwene mu okwa kenso Kof Sam ne Angel Herban so obenya bi Ekus Pharmacy ewo Ashaman ena Little George ewo Tema Community 5 ena so de wani ekire Little George aso ya odi okwa eduro no wo se wo pe 3p kaise ewo tuom ehwewa ebo enti uto a na wosom yie yare ama mmoso no enchese 3p entumi mwa pe 3p garlic mixture na eto na wonom a obon se ye waduro ene ye waduro ena se bro nyan so aban ye wie se wo ye hampa
ana wo to akyɛ de bi akoma obi a na wo to 3p garlic mixture yes o pese ohun ne next year o do ne pa dia fa 3p eto hampa ne so fa koma nipa no esan se ebe boa ne papa bro nyai obi be we ne sia yare mesrew susudi anwa no so di adi papa ne susudi enam no obi se de mi di mu na anwa ni mu a o se de chim ni se ya na nam ne nsachi owi a watafra ka ho hey sister obi ye funeral anu su ya chile asum de nsu enyu na mentam pe pacho nyabotre obenyini ache a e de wudi ko ni padua ni mu no mesrew obi si fruit e kana no ana sabio opu bompe on de za ne ma ne de opedie posim be de posim no na de yare bro entina no nkono obetitim etim oso we na media na mu se me ya santini ba mesrew to bo ase koje 3p garlic mixture no ne ja sa suban no wontome be de ne mo e de ni fruit me de pedie posim eti benku abenku fufu abete oni ne ntem so no nkron no ndu wo se ye de saa ne yete enye ye hwe me pa chow ebre mu de wunhu ba wonfie ne kwa animu no na e de asem e bro ye de nkomo twetwe no esi fred doctors si a ne no emo nkomo yare be na ahya ho ache eye asma awo beba o bro nya de awo ne nam mesrew eye asma nko ade a wadro ye 3p oba obu nse maye eye 3p nima be na hye ni padua nim a wasa yare no a enko wadro eye 3p garlic mixture wo ye adwuma kakra bia na wa bre bro nya ye kwa sore kra untumi nkobi nom 3p na emwa ni padua no obu no se na fu aye kese nom 3p na gya na dwedidie na enhye ni padua no kama ye number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kaise adro no eye 3p garlic mixture every brother sene ye besa nyame ensha p yenua ba akona do ene yete ne kana ama obapa betanse na fe yenwura mu kakra ama be dia mako wo hwe ntuma bi gu ha ntuma miensa mafia waskwa okay askwa mo askwa mo ono de ma evangelist e de ebaye okay egu han kunafo mclean woton loto e wo mclean hotel e chiwa okay woton okay enti mafia nyame shraw yensa kantuma no eye miensa nyame onshraw monko so na monfamra entuma no emo no anwa no akoma chede monfamra na chese ye mo aboa no ne famra ekunafo no obapa mommy songo elder Dominic Kwabena J ase oboa amwanye japade wasi dan wo pesa wo ton tebia bi nti wo pesa wo ton wo dan wo benya ebo ne papa afakodan elder Dominic Kwabena J afa amanonefo amutie yen wo pesa wo nya japade wo man Ghana mu se wo si fie wo si hotel bibia eye nsase ene dan de eye elder Dominic Kwabena J wo mu sisi dan wo mu sa so won nsase e wo mia bi ti se Kumase ha enkran ena fa sunyane na wase enkancha wo se o 6 bedroom house e wa brepo ene atwema mem ya se ye ka se wo mo ton prempren sa dan no wo mo eton eno ti bo mo den se wo be frɛ elder Dominic Kwabena J e wo 0557 030197 0557 030197 Transpe natural mineral water wase abodun so a Kenya woni padua eno ti sa bredi eta for den 70 nom ensu a wo no mo ne ya mane hia papa epani besi wo mu bewe wo banum su a Transpe natural mineral water wo bodua fasoma wo wa wo ton so e wo traffic mo ne nkwanchen so mo ensu a beton wo e de ma customers no e Transpe natural mineral water 0503 372636 0503 372636 Max Global Link Limited ese bomodia so betu kwan kwan dia enkwane nam hanoa ne nkwanche baby ma connection mai bi antwuni bomodia fabra se ya kwantu sem wo kosua dia wo kwa adwumam anase se wo dia ne business ene de wo kɔ ensrahwe wo kɔ sra wa busua anase wo dia ne abusua ne nyina mpese mutu kwan ekɔba mo sesen wa manone oman bi a pesa wo kɔ so no Max Global Link Limited ebe yen krata sem no amwo tu kwan ya wo mre ho Kumase asafo one snit office no
wobedi animhwe enkran Wager White Cross one West Africa Decotals ena edi animhwe 0205874034 0205874034 Royal Homeopathic Clinic mekoswa eka wo se promotion ekosom eho ene ahweye one my research papa ye kase babia one my research edical plant medicine a Royal Homeopathic Clinic na ne nimde ni nyina no se bra no fa mo papa ewa pomden ekwan so enam se doctor adwene wo ne sika ni ho so honom eto wase bomodin bra be free lab be diagnosis free massage free consultation free de obaya ne se wo card ne wo folder ne de 50 Ghana na wo de akoyi de aka nyina doctor behwe wa wontua kapre kuma se wonom ewa timatim Monic Junction enkran Madina Ashalibotwe Techiman Blue Cross Woben Faith Baptist 0242 951005 0242 951005 ye twitwa dim eti bomade sa so betwa na abedi eye 10 Ghana sade ya wote no ano eye 10 Ghana eye fala rafu ko sisitwa na wotwa wo bedi wo mo akwanya ema 3 bedroom house ayewodia afenso kura wo betumi edi car na da so nya semeswa wasi Suzuki Espresso car ene da so afenso kura na awotwe bia no bedi TV bedi phone fridge microwave fuel voucher 1000 Ghana umpewe na apade ni nyina no eye 10 Ghana fofulafo eno a na odidiem eno te bomade na gi short code way say ya star 365 star 224 hash and a star 789 star 224 hash for 10 Ghana na da phone so ne to ticket na fatwa and am say wutwa ubedi enchire mu bia no frame 0308255707 0308255707 afa we ye be ma mekanfo pakum capsules e de ma wo bia wonom bia ye kan ya o say dro way e ye dro say every rock hair clinic limited mema wo moye mre e wo mpamu bomade sa wonsa ebeka bi afa Genicare 442 edepoa etu ase ediama wo nanse wo ye nyankekaye ema no ahimfie onema nkoyie edro no eye Genicare 442 wo ye ba na obrofo wo bedroom ho no I am not in the mood a edro no eye Genicare 442 afa Ven capsules VENE wo nanse ho tadwa wo ene onya bo so am se menopause da bi ebi so on man infections etima wonsanka Ven capsules na sanso na sanadwo wo ko na so na gusuo ntentemu a wo so be memene Ven capsules ne bi na asosa ha na no ediama Medfagen capsules abrewa ene akokora eco jogging ekuafo dwomfo no abrechafo ene fitafo na adwuma na edimpa akodru fie na de beti ubesa so de gina wona so a eye Medfagen capsules adrei ena mekamfo ediama Rock ewo kumase Alaba Abu station oni opani siko house no ena edi enhwe 0244183230 0244183230 Daska Dental Clinic maker was say bronya brei obi ohono mo ahwe ade e fa ne say dentist wonko obi da ahone se no wano musu ya ase baabi fimfem no wabu ane se woni anka akora no nanse ne se fimfem no wobi so de ne se so abu wobi de kaka na aye ne so dentist no na adwen ne se bia ne boarding bia ma mesrew ene Daska Dental Clinic nti wobi bia da wobetimi akohunu dentist e how bia wo e wo se ho no bomoden se wodi wani ebechirem wukuta insurance na ye Premier Acacia Nationwide Equity Apex Glyco anase Ace Insurance awodi e wato adi eno asa wodi insurance ne bekọ wo mbehwe wo se na treat kama wo so ni insurance akakra bi ekura wo bia no Bora Daska Dental Clinic koto se wonte ya bia won be ya feeling e dia ma enka e wo no mu a won be hwe asoso bibia no kama e dia ma wo so so apesa wo kotwe wo se epa wo se ma na ye fita no e Daska Dental Clinic wo se Daska Dental Clinic in here e what there we smell with confidence but mo de hwe mo kira kwan e wa hodwo won mo e ban Atinga Junction Adom Joy Restaurant Danwa emo asokwa abode fast food nche hono ma e Danwa City Style e na City Style Danwa emom salso ena tanoso IPT one Amstead kane Winneba campus no ena edienmhwem 0248967575 0248967575 and watch ne shano suma me say Alaska Star Enterprise yes ye dem eba no wallpapers there fe pa ne paint sem na twam kora ne ntino ne paint pa de obi oye guy bia nim se na de paint no ye fa yes dem obi ase wallpaper no na ekrom na wo pe colors any designs ejina ne na so a Alaska Star Enterprise wo wie pe na wakwaje original curtains bar and afa so kora ne blunt curtains wo mo san so etonton bear sheet de
Fedi FM, TV strips light, epoxy chemicals, waterproof chemicals. Enti wa utu sani may be toned ya watu wedi. Wuko jina wa Alaska wa nini nebia bomremom. Ube tuna swa kotong enya home for sure. Kumasi Mrs. Anoche Plaza, Prudential Bank in Chehome, 0268-419-596, 0268-419-596. Me that say, ama me try your home emra ya ba ye better so. Middle. Now then I would say why you stay for Sano. Ono kwano no. Jama wa bre. Akos, sani ya mensani mene muche chemeno. E mwa yititriti. Nentumi mpo sorry. Uhu ne mwanwa. Enwa mi free jomba ena mi kache use. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansana wakoda. Mi hu yana sa wada. Sa wanom. 3P garlic mixture. Ema moja edu mwofu saneno. Eche natural garlic papebi. Eni ediya ye. Aha. Nano na madam fukofi mpo kache me se. Iwak natural hair for bi bidrobi omodiaba. Ye feno 3P garlic mixture. Wuko tojene waposo na asori a wu complain no sa wonum 3P a ebe jane se hum edroi enya mapemfo ema wo manofo ananse nkoda wonya nyamfie dumienu FDA agi adwadie nkratso yi atum 3P garlic mixture yi ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops inamu bokuma se Ma Akos nanti ye bibia nyame won hyiramo Amen. Onye mu kese pa Amen. wo adwuma mafatu mo ho so a mo ye mo spend bia Yakobon be hye manem Amen. Eda se wonso hwe ye pa se de wosi aka letter kwaku asem ya wo hu se 190 na se wo hwe ye pa nyame wonhyira pa ewie wudin Maa Akos mi din di Deborah dying. Deborah Mensa. Any fan of by Maa Akos mpachum Fatima Techimai. Atuma Techimai. Okay. Double. Yankwe. Maa Akos mpacho. Mishi abrante bi at na me dikin awo me ba abrante ba ako. Akra no ne papa anhwe no. Enu ntimi ana na me suansuo. Oso ye den. Pacho me dikin awo me ba ma ba ako. Ono ne papa 3 months no dwane jame. Ena mabla na masha akra na ma akra no. Sisi enyampe a match ya ebe no nya 6 years. Nti mishi abrante bi. Ena okache odepe asem to manim. Na me dem kache ni se na me ma no aba no munye papa. Because me cry no eba no me will be eno si oh enemre me ma no mu aba no enye ni panyina na yeden etisa na me cry me onua aba ni bi se me di asembo ni bi du krampa obi su di bi bedi me nua aba na me see you nti ma ko wo hia me no na me ni adwuma bia na me ton fresh out traffic lighting ewo Abrepo junction nti na se enam be ma no hia akra ni nti no me na me to akra ni hu bibia nti na ma me sika ni nyina ahye nti waka ni sanu osisi ano kwa akofa empaboa a oba beton ti ebe ya memeboa no na ye nton paboa no ti me kwa boa nti de bia me sori na me kwa ma me si abana wo kon me si o ma me ne ton paboa keke hwe ni honu mu no si o obimpo kwampa wo no ikrampo no akra no kwa ye hu ni hye papa bi o me ya me si ti me ne ton paboa na no de pe asem to me nam ka se o ebe ya ye steady e ho hye kakra because any me ma no aba no munya papa e no ka kire me say oh e me ma no nyi omunyina na ye den e ye pe nti e wo mu a ene ndi o kan ya na me ne dan nti once pe no na e ko fa nyinsen nti e ko fa nyinsen no na me hwe ni hia bibia o se oni bi onso to abrofo nkraman Atuma Techimai ye fe no repo obi uboni din di obi anim no nti me ka se me hia we o si bi ni ho me hia we ye bi ni ho nti me nyem num krampo cha body ma me semfanya plantain chips nti plantain chips no ma me so menye ma na ni su B1 TV na me nshira papa se onua eyi free mo 215 na me pacho and just a program no yapon 310 me de 3 to 310 on the fa course no to nso betumi abasubi na opese wo sanhwe ne nto aso a me pacho onua yi free mo a eya obekọ Oseikrom anase B1 TV na wakoso a eti on tisa obetumi nso ato aso ahwe wo phone so Facebook Akoma 87.9 FM anase YouTube Akoma 879 na otumi eni yewie pepepe na mame nko na mene mababa ebi nkodi enkombo oba memo ahewie mame yey wadum jano fine because wadum jani aso fine wadum jano ka fine aha wadum mija
me pa cho pagya mo trase ye na asem na wo ka no eye ne bresem na kasa ne breso because your friend bema no won sam ti so be ye ho te bo na se kire bema ne ba na afei na wo do won se kwura na ni ase a ne ye hunu ba wo yo so ti ase nti ha se fe ne den no fa kasa ne ye hu so wo ho wodin me pa cho da bi me san pe wo kasa no wodin pacho me de afia bo achewa efia free na ba pacho me free onwe okay what if you say pacho me 24 years 24 years 24 what date of birth you saying in 1999 1999 okay asembe na de ba wie pacho asema me de ba we di I see have one starting ka kum ye me ni be ma bi tonight me pacho shmenim yanko pacho me ni be ma bi tonight ewo atonso bokuru na me ne tonight ye no ye fa ye funu no ko fa no we ye fa no atonso bokuru ho no mo fa ye funu atonso bokuru ne da forma na ne da de so pacho ni sai ma ye me koko ama mabu ebra me koko wo ye no akora no ye nya no ma bra ye te wonum na na ye se omo papa fie no omo aton ti sesi ano ye nko omo krom honum ma odi me free bokuro last up on ko onyi menene ko ye na ami homo ja ko twa na bra bon mu ye din ema esi ano na bedru no kote ba na me makwa akoton te dru ba bi no na je se me hwa wo se me nso me de me hoji mkopeja eba na nyina yeton ti me kopeja ne ba na ekoton wo ma ko enyina yeah kacho wo ma na obeka che me so ma me se membra baby o wona esankole nti ba o sendi sika ma me ko sankole hono ti me wo hono ma na obeka che me se menya ko na me ko busa se die ko yo mo se me wo fa na afre na me ye senka me kwa kwaje ko no ewo be me bo ne frɛ na kwasi amantem ti me ko ye no na chese o se ko no obi amfrɛ me the second one na musa afrɛ bi me sa ko ye o mo se obi amfrɛ ti me won one na ma se ka che me se me wo fa na frɛ nsɛm a wo keka no enu nti me nko ma me sa ba wonwe me ba ye na me ma me nso ne me papa nso ba fie be ka che o mo se o mo ba be di fie ha se na o mo hunu abe me bia fa ne ba na se no mo hunu ne ne ba na tena ko mfie mienu o mo ni mu no o ne na wo se bia akola ne free mu no o mo ameka hwe ankyere no mo de o mo pa akwa akosi akola no ti se ano mo ba be hwe na o pa achew ma ye se o de wabusu ni beba nte na se ye wo fie ho no na ja ye ni wie no no musa ba biem na won so pe wo fa ma ye ko ho no ti ye ko ho no mo ka asem ne ho na me de yare ne ko ba nti as inu yare obi ko menim so yare acho etwre e ko ba ye no asem mo kan nyina no e ho ne de ma nti bi ti ye wie na no wo de me ba fie ti ho no me firi ho no ma na me ba me ma me ho no ya na ma ba ma me bo ba enyumre 7 na me kofie yes ana oka se oba me ne be mate me sore na makwa kwahye me ma me won me edwan na ma me jai saade no jai saade be mi jai se me ko me ma me hono mu te me jai ye na wo mu ana o ma me to nkra ba se me wo fa de nkra ma ne se no mu hia me na nyesa pa o ma ba be fa ne wo fa se nyesa o mo be ba be chi ne ba no na se be ma na nkofie wa mafie no be fa wo wiawo nti so anfo wa ma o mbe che no mo a me pa chan so e ba sa na me wo fa ye se wo be che no e wo no na se hu bo mi nti ma me hwi gina be ma na chi e kasati a me ma me ene me wo fa no sambe na kan shiro mo me ka che me wo fa se ogu ma ware na de wo ye no fi se asem bi e be free sankole ho be ba bia no ese wo na wo ye o ka che wo fa so ogu aware me pa chan na wo fa no wakwaje aware ama
me pacho de wakɔgye utrinsa wo bi ho me pacho de be ma no waye ho ade me pacho de wakɔbɔ no wakɔyɛ kokɔkɔ mpo me pacho de wo hia wa wo se wo pansa no no wo kɔda no wakɔbɔ wo busuafo ama ne yɛsɛ me pacho wo me ne ababa wa odi no meni afia bo achewa mo de hie isese no se mo hwehwe no na mo ahunu a owo me ho wotumi mpokɔyɛ sa kyerɛ busua nti die nti na wo ka se wo wo fegu awade bɛn bɛma foforo na se bɛma yɛ ho asɛm ne yɛ ka nti awade bɛn na wo ka ho asɛm sabre na wo fa ka sa no wo ne na kyerɛ nya sɛn no nya 2 years na abrante ni ntimi nkɔ wo busua fie kura onkɔ wo maame wo kra nkɔkyia no maame na na de ne ho bɛkyerɛ ye wo maame na na de ne ho ɔmo hwehwɛ me no na mamre ayi mu yɛ de fo asante fo mamre sa na tie sɛ bɛma ɛbɛ fa oba bɛma oba ne maame na mfa ne ho nkɔkyerɛ bɛma no kana ɔmo hwehwɛ me so ɔwiawo wa ma fie na bɛfa wo ɛna ɔbɛfa akɔhyɛ ne dɛm nso wɔntumi amɛka nkyerɛ busua sɛ mo hwehwɛ ababa yi mo bɛyi mo de hie na mo ahu na ɔwɔ me hɔ wɔntumi anyɛ saa enti wo ɔfa mo nka no maame de ɔmo yɛ nka ɔmo boa wo ɔmo te w'anim go ɛna wo ka kyerɛ wɔfa so ogu a wadeɛ ka kyerɛ me wɔfa so ogu ma ware nti me saa kɔ me maame hɔ no mu na asɛm ne saa kɔ bae no kasa gu mu yie mo ano ma ke no pa me saa kɔ me maame hɔ na asɛm ne kɔ bae no na me ka kyerɛ me maame sɛ ɔmo yɛ a ɛne ɛmɛnum aduro akume ho la bonne partie ti me ka asa no na sesia no me wo ho no ma na ba ma na me to nkra ba sɛ sesia nkra na me wo fa ɛde ma akwasi amantem ɛde ba no sesia no ntimi ntini ba no enja me kwan na me nkɔ ti me wo no ma na ne ba ne ba ka kyerɛ me sesia no ne ma me se onja me kwan na me nkɔ na on plan so ma me ne nti na me se sesia no onja me kwan a se ni nyina gyina wo awo so ti de onja me kwan na me mekɔ wo ho no ma na ma me no asa afra blewa no wo fie ho no mu ma me no ne hwan eye ma ase no afra ablewa no wo fie ho no mu se on kan chen ba no onja me kwan na me nkɔ wo no wo busa se me da so wo fie ho no mu ana no mo se ani ti e ba sa no me frɛ me ma me mo frɛ me wo fa mo bo mo amane ma me wo fa ka che me se si ano me si ogu ma ware nti me de ma asɛm de ontimi nka bi ma me frɛ me ma me enso ka che no se ma asɛm de ono me ka ma asɛm ma me nkɔ no aduro me ku me ho nti ma asɛm de ontimi nka bi ti e ba sa me pa wo mo akyɛw na still na me wo fa se ya asɛm foforo de a obɛka na mu radio ontimi enka bi meba radio ontimi nka bi ye beto aso na me mo nsa se wo ne se na nsen guess ne boys ya ba wo be hwehwe phone so a yes me refio de ben date no mo ye no save the date wo save the date na say be me ye kukuru oba ne na ya hwewiem no mu nyina satade ba kwa ya na nya ofe me bi say wo save the date no ya na nya ofe okay save the date na chi no ayi ba engagement ba wo se ayi oba bi engagement ya na nya ofe wo se ayi oba bi ayi fra nya ofe wo mo ayi wo mo sa na ye kase ya den ya wa wo mo na wo odi ye nwa o tu ka che wo fa se so wo be ka me ne me boy asem o menumadrewu ahyaw menumadrewu ahyaw munya me ma me nware ma ware aware ben ekwa mo tase pejo mo kakra bi ma me ne beto so aha eya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade nu a ena waso eguso da wutie enye easy o adwuman ano eden wase wafa wanyi wano afiri ma ware semo menumadre kum hu di ahyaw mewu ahyaw wo be fafunu enjoyment be fafunu ate zumini ni bewu ade da so do bewu ani no zumini ni bewu asimo akwaba jozo papa Anet me ma wakwaba yeah na mom yo evangelist
papa emwakwa bewe ya na ku yana de space is mi nyanka mesho upebi o life jinam we de njimo obi a we nya ne de ni bia ana de we nya ne de ni bia bia wo ji akoiri ka ji kra fa mana na nje we de me amaji ana adu be ma pastor Julius Crowdy atono wa nko de be she kakra me de be she kakra na hawo maji mako se ye ni abre ye bayo ye nana me se ma ko shebo ye wo na me ni abre mi hu na adi su mai na me nana bo she ma already adum tu beda menim say yempon na etiefo ni ahwefo o so yimu because ochina as I say you go start abofra no na yi na yenim ya reshe mu nyina wo nyankopon mo bet nyame de sini paso na eba say de mundi ye hwamoda no Priscilla de impo say de si ye ma nyame ya atom na yedim se mo beye na go suwe wo de fani din kura nyame akwan hwan na nim sa wo de ya wo de bai afen na wo kwan bi bebie nyame akwan obi ani fasa akwan so na fa wura mu na hweketwa bi ensa se de mo ye ne da no ye nze mu nti go so ebesere me de number no tu fatu jama 0599 814 and 0245 30 0245 30 eni memo aye slow kakra ni memo aye den yeti ase na nso yenkoso a na ye kakra bia wo de kakra bia wo ubenya ketua wo ubenya kese ni nyina no ye beje ni nyina ye je ya ka kire mo se sei no ye nhwe mani pa wu nipa de pa ye de nipa so na ye bibia nti wo da hokra nipa na bebo wo akra yi wo betumi aso na na se nso ye di ama nti nipa die de ozo mpe nipa na obebre wa asase yi so efisa wo nko an kukura ntumi nkukuru nti na ye sere mo se mo mra meka ye ho na ye nkukuru na asem na no eden se de akola no ya anya ne ntama de nti ama akwa hye bonyina ne se ya anya ne ntama ye bre beye bregu beye bregu akoma mu nsam so de bi nsi da kola we ye lusu yes he will live this child will live mama fight nyamiche go so nyamiche she ni asese wudi kwaku wa grobe weja no kwaku prema urade weja no weja no nga wa bani ya ade ba kwa ma ye ma nsem sa akola dru AGBC afia na ne ho aye ni kan e na we bata na wo fiase obi ba o se da mo aboda wo sere ma wo sere at this same stage no akola intimi nkan ho ni ma me kura intimi nsan intimi fa ne nyehwe o da wo na so se akora nti yesere nyina no na yesere se bra be boa ye organizations yesere mo de ni bi no ye hia mo mo kam ho bo mo be so ye mu momra na goswe ko hiamwa se mo baye yesra keto bi ensa yesra o de ma yeso eno ye kokra na anu ye mobo no afrewe no apostu dia toa ada ba kanya makoye TikTok live for munina se wa ye bompa ya ye se nye ya wa se de pressure da yeso go akra no o muna o he no previous pictures and then now I want to most very obi obehu bia na say ato na kuma so yes mama promise me nyina na maji o me come obi alo no bo sa bo hye no so no se wa ni suwa o nyame se wo chi wo de ejai me se de mani ese abre no mama hye mbo nyina me mu body ana mama David bo hye ne de ebitimi felu eti wa body a o ma dream ba so eti wa hye bo
Bose unimu ho wo hye body a wa yenimu yabaje na ye de wo de ya de asem yeah all right so one farm asoso aya no ne ye bebo odi ama na aba no ma ko number ni bi 0245 30 14 62 0245 30 14 62 and 0599 814 926 0599 814 926 okay matisa Gabi sinyame ya domo chira obeba Gabriel okay nti aso obeba ebeba okay Marco unse eraben nanka nani die eye ne ya nanso ne niema mako miensa bi a wo ye no se be makọ ne ho kro obedwane agya no no wonder se first born ne papa adwane agya no na no pamo me free ho ne ho na no pamo be me free ne ho eniema bi a wo ye mema mpesa o emeni munti mema mpesa o mu mpesa pressure no enti wo ma na so munyo na enu anu no awe onsi wo nchen bie okwa wo ntene nka onfi we ya this one so wo de wo ye yi be me yi buawo opese obuawo first one we dwane agya wo second one opese obuawo because niema bi nko yie de kra ni umu ankodi ni umu ena wenum kasa so nye wenum kasa oba wenum kasa anye yi ye do ye den na nkwanye den watopa so nye watopa se ye do ye den ye batu watwene wo boka unsafe pa no mahunse na ni adi no be ma ne kasa na fe na tutuba yiba se ma ni nya sa wo ba be su kakra wo se be ma ni nya be mo na atia ma ko busam se na akra no hunse ni mo ya ha ni mo ya ha jan ni mu bia nya ha bia na ni revision ni revision so odisikaba odisikaba na nso nsumi enso me ni di na mpacha wo ka ho wo papa onso ko na papa nhwe wo no hwe ne ba enti kire se akra na wo ye ne sa na nkura no se yare kana na didie mu nkura abram sa no se kohworo kochi akola na ka mo bebo no esene sa amre ya ne papa di sika ba wonto aduane nye de e ma ne nie no wo se de usi tete wo ba panyin ko se de usi tete no weyi ne papa ni anko no a obesei papa ni we se ne baba ne ba panyin no se de wasi atete no se second born ni se ne papa ni anko ne ho a obesei akola no obeye se first born no se de osi ya ne nyoma na nya onya abotere be ma ne se onka se akola no fano na wo be hwe ne ba no oyare ni mo ye hadodo wo so nim se da bia ne papa ba ho enti ne papa ba ho ne sa ne de mema no ne se mema no bebre ni abro mema ni bia ni siesia omo ni siesia bro no se Father's Day ni celebrate so mo ni abre pa so wo mo ni si abre ka woro no ye beto omo plastic and sporter e se de omo so mo ni abre ate dia fa kra ne se wo so da ma pa new said it as atopanye nya na say repeat man ato Whoa, Evans. Repeat Miriam. To padu di ya wona bo me show na tia no bu. Miriam. Yam fancy Evans na tia nyina ya to padu. Okwa na kaba edinanim kan. Ni senator. Adie su gu nanim o. Well and down. Evans. I don't know against the yard. Anytime I met you,
Waba ye udi adi. Waba udi adi. Udi adi. Ibasim kubi udi adi. Udi adi. Ye na ye beta no. Hey. Obane dada. Oba wanum kasa anya de. Na wonkwa nye. Wato panye. Ye ba ya na wo. Ye do ye hwe ye. Ya batu watchene. Eti yesre. Momre mo ho ase ne monya ade. Ne monya ade pefiri mema no ho. Omuso omusika no mo ana mu bedie. Mama ni bi was go. Omo hyeda. Wanum kasa anya nti na o ma obi nie no. We enye den. Bema ye okasa ye Gabi, Gebra. Enye den, na samonye den. Se wanum kasa da, ubedi di ne ho. Enye ne den se wonim se wani eye wo ya. Iti se wo ye bibi kakra boa wo. Na wotumi tenase na wotumi hwe ne ba ma no a. Enu ano no. Na mom se de wusi hwe ne ba no. O se enye tie na asem. Tie na asem bu no. Me pa twa akura no. O se obeba na ne nan sisi fom. Na padi fi ne sisi fom. Enti na time wo se wo hu se akura no wan hwe ne yi a wo bekuma akura no. Bebre nkura ni bi wo ha efi na mo yare yo. Nanu wa ye kuro nyina ye fi se na nafofo fresh and I will say those tena me oba kola ne ho mesra mo se de da ye nim kura ye nwie ye na obi bibia ba ba kan ye ho e me kan ye ho yakasa bre ne aduanim ne ye edi atam nso ba so entimi hwam ma ye hwam ko ye mamu wu akura ya ri se ye enkankan ni akura ya ri se ye ntumi ma ne nwu o akura pani su ko pani ba ye ye bedi bro ye nye ntimi nye akura ba ye ye betumi ahwa akura sa ejai bronya ye jai bronya to ho enti yesra mo e ma no momomani na ho na momu mema no na mo hwa akura Gabi wo se wo nyambo wo chena wo beba enti Gabriel ye behwe wani wate na yiye ye de yi ato yiye wo hwe ye betumi so aya ama why ye futuo ne be kone ne ma ye yi evangelist e ma bi e wo kumase entiase ne Ghana nyira entiase se aha yetufu dabi etufu pa se ye kana utia ana awiase ade bi amahu no me tworo me ye hu message pa nukure ni adamfo papa ma prepare hu message papa nukure ni adamfo abusuamu ye nokwafo wunya adamfo asore dem ye nokwafo wunya adamfo wo ye wo hene wa ahimfie wo ye nokwafo wunya adamfo wo parliament wo ye nokwafo wunya eye wiase Yesu na edi na chi na nka se so ye nokwafo ni ba do se na na pena sami station yakoya oba ali nokura to ama ba do fa so na nka bua wo ankasa omo ma fa no de omo fa ni pain mu beta bua wo na omo fredi adansi enti e be sere ma no a mo ye mo adwene se be ma do wa se so wo do wo ma fine be ma bia nso no na obe pew omo so wo ma mienu wo ye responsible woni wo da unu aduane mani di na omma usika se di ma me bai onyesa da me bie ni ho onyesa da ni tiri bo fom kwa onyesa da so mo se wukura ma mienu baako na waba ebi agiska to jese ofro kwa o mo te se no obusa na me ma no te se ya so wo de na ka ho opa wo de no but sab onu no the other way round so onu kokko hu se be ma no wo ba no ye ya opese be ma ndi ne ba ni firifie ko na ha me ma ni bebre egu aware bebre wo ka no aka sa odom ya dom ayem waka ho na me de wo fa me de wo be na bi ni bachi ebi wo ho enti wo sa wo ka me de no bata wo ho wo ba du ngura aware fie bebre de enti ane efia de organize bebre fa no ye se be ma no wo ma wo ba wo yiska kura Akoma ne ma wo ba bia na ma mi ku ni akum wa se ono ne de na enya ne de na o sha afra de a and hallelujah ye besrem ene me ma na ba ye ni ate wo ba be fa no so wo ba fine sika na o de bra no wo hwe na wo obi ba ni yoko ba ma no so wo ho but I so no sika o de ba no na wo ye enso na enso wo ti asa 26 akola 2 years in 26 e dey no e dey no odi kire se ba o ma o ba no back pass wan so be udi wuni bi ba no ba no back pass ono abedi bi papa odi bi nti ayesa de o kan se enso ba be ma nso onim se so ma kwara we dey 20 enso awasa sume bika so no
na wo de bed ni nyina akoto no so na yemi sei e na yemi sei mema no ye ne ate wo ya agro no abefa ne bakọ wono ahwe na de okay wo sei na yi mo friend foforo wo sei nka me de dan kwa manada no mo friend na me beti obone kon de dan manada se na akra ni su so huru wo hwe na de kama kwale kodi no nani age wo hu se ne papa wo no wo enti e be sra mo etu de ne ya be fa nkoda no a mo mpene me yemfa na munya betwa no a mo amadun se mu die betwa me no sa betwa na ewu mmeni nyina ko say ya to nyina gu fam ensefo enti mu twetwa ma ye be sra mu na mo ma mo kasa mranya enya sa ba bia bedu bi obi anka bi ma so no wo kasa anye ene ya kan wa to kwanye wo nkwan chiri twam be ma be na betena wo anye ye be sra nuanu ma no mo nye na mema no so ye sra mu mo fa niema mo fa niema mo hunu ni panu so we na ntimi ni mo branko awie ya don't go there mpacho yenye niema o yenye oh dabi men kafra mo kafra wow ko ba no so wo shena wo ntimi ni nante nkwa awie ya ankofa no mi wa mo ko na napia na napia ni manimu ya de ni na me di hunu no minim say by 2 weeks time and 1 month ebesesa na makosia an afebo se ma chance we wa from ya memfa na ntutu fo ma je se makosia afofo wo hwana wo ntimi ne nkwa wie ya enko non tena ne baby bi ekra nka nya na abesi ni kwan ya enko obi be fa no edne kwa wie papa ti e be sere mema no so yemfa ye ho adwene na mama me start efi baby a papa start ewie odo ankasa no minim de obetimi a che odo ase pa me ate ase because me to me relationship ankasa I was a love cry latter part because you might not know you said you know do no bon say ju baby a na enema done aha ti me no na me hu ne say ebuo respect loyalty trust and a communication me to me before say me say na ma dream akosi love secondary mean kan secondary matter cry and no ade ne ho beba odo ho a no aba nyini ya na de be mani panado wo odo nyini o so bi okofo bi os me kwa na me mpendo fe ma be pem ababa we mama all starting na na asem ne ma reho o say ye benyam ka say ye den obi be su nti me fa floral tissue e dia aba no dia pepa nanim na me nim say so be su ampa no we su o say o hwe ne ye bi a ne kasemu no ebuo shedanim so ho me hu ne se ne ba pani no na opese ye be ma ne bed na ankasa obenya na anka be ma ne hwe ne ba pani ne kra chen ono ankasa ba no sa na me hu no because on so kanyina na eju time be ma ne ka se wa be fa ne ba na o se e no fa ne sikambre no fa nya adwuma hwe ne ba minim se mo nti ono no ni aim nyina ye se na nka be ma ne pa no ne ba pani no na nka onwe ne ho nchen ketwa na so be ma bie no mo be sa o be ma do wa enye okra na abehye ne se onhwe o ba okra o eye normal so obi be hia na wo ma na obeye se me do me obi kura koto okwose oba bi po ba de se menyam be ma won na nyem we o mi hunu we se meji nyinse bi ma hada bebre onyim wa no dia kana ka ho na se ebedu eche no ama be ma ne se sifom me da me ababa wa we no mesre no eni no be ma ne hia na wani ne wo hodada enye se ono be hia wo e na wani yare baaye no abeka say menini nti no o ma hweme na me ho ntame ana say wo for say what ya say asa wo hye ne say na o mouse kan ko ye adwuma we kasade o e ma me say ya no ye egu enumi ye timi dada bebre na say ye mpa nti me mesre be ma say nyam wo na obeba ma me say ma be ma le eniema wo be ma ne bu e na nsem bi wo ho ma onne ne sister na ya ahye be ma no eye be ma ne ya eno ti be ya be ma e to say nyame ya admo no beba me de mes gabi wa hye yebo nyame ya admoch na bra ne nyina ye ntena se na de wo ho no oba no se wo mpese obeta ababa o we se de o kire ne de ababa o ntimi hwe oba no wa na opese o hwe wa de a ne ehu se de enhyehye de beto wo no ma o de be hwe oba na at least oba wo kra no 9 months enti kakra bia obenya ama no no fama no na onso waso mo okay nyame nsha papa mabedwafo nyansafo woti asmomo kan tumi sampa nyame hyeda de nyansa no adomo no mu ankasa nyame enhyam ama
My black beauty. The transfer na fe. Yanko. My black beauty osaye fudie. Zizi. Yanko. Didi so na fu masuru. Frutia me di say. No na ya na ha me no. Frutia me di ha me no. Bi no je say. Frutia. Enyo mo me chire wate. Ode. Ena mi chire. Ode time no crash. Dem the time no. That time wo mo. Na me chire. Yes. Afifi mu ewrewrem. Yeah, call Divine Eye Care Clinic near Koshe ni Miss Rosa and say one kasa usha wani no na enema nkwoyi entina ma ne nyinsam ansa wo hwa de wo hunu Bible akenkan enema nkwoyi nam se wani no eso ahyase ye wisirisi a bomode ne bopini Divine Eye Care Clinic na won hwa wani no enka ho senka nyina emfama ho eba ne se optical elevation service a won ma bene afa glaucoma test general eye screening lenses ahodo ni nyina so ebi ho wo mo sa so e wo frames papa designer ones ane bo so ewo fom edi hwe odma kire kwan ewo Kumase Asafo Market won mo eben VIP bus station 0244175788 0244175788 ANS Electronics Yekoto TV papa ya ne bo ewo form ye wie ya ji remote aka hom afa wo per laptop and any chargers different types system unit monitors and tablet so a ANS Electronic home appliances papa ne border from honko na benya bie e free 200 300 500 e konyina wo benya de papa e de abesi wo dem wono mo enkura bata no e won kran so tio market awoshi align ana fei Oduman estate ni nyina enkran ene wona so wo de bia wo bia betumi afrem na wo so waje ade papa ne bi 0244973955 0244973955 Flora tissues choose wisely awon areho mo anije mo Flora tissues weekend e wo kwa ye wo ko program bia no Flora tissues oba wura washroom hono ma bomoden na fa bi siesie wo ba bi afa toilet rolls no ebi e wo ho napkins any multi-purpose towels ni na Flora tissues e wo bi eno ti e ba the tissues dia enoa any Flora tissues Kovi organic tiger nut powder tadwisam kama pa tadwe de menu mienu nyina nim se sofa so de doson ene wo mo de samo de be aduane no wadi anase nsuo de so hono no papa bia na de afrensuo se de opɛ mu pie ne bia no aye ne sa kama na kyese timi aboa amapomude no SCP esita Kumase wobenya bi Akoma FM 0206335711 0206335311 ahonka heat patch plaster na kwa osisi se bibia boko bie mu nam de tale fam what the fam sisi ya wo na wo sa utare ade bi wa utam obi de ya de be pie nye papa ntimi a meti na me de atale ho ya bome kakra iti no man so di hwimu amedete ye yo say wagina hills ya tumi say ampa bibia ay fine ya honka hit patch ay plaster wase ya oni nyina away 0599991149 0599991149 Kumase for Momra Akoma FM afa top chocolate spread ya de papa no mo de papa 3 in 1 chocolate drink so ho ni nyina chocolate 3 in 1 no cocoa kakra milk kakra sugar kakra eno nsuo hye eno nti bomode endudu otuo mo mfre 0243033033 Congo ointment eno na de DCC redie no so wansa wan rewie wakosere nku bi eno redie na mfa akofa rewie de abre wa bomode ma wonsanka Congo ointment pompota abobo ekro so egu na wonantema propro na egu animu ase Congo ointment obani tire ho Congo ointment udware wie na honam kekawa Congo ointment heba any pharmacy shop bia no benya bi Congo natural inventures and the abedwasrum was say emma oba bia oba sima ankasa 024
0249017101 0249017101 yeah kwaje besia ho drum quick credit investment and one and Ghana card free now one more besia 0302200390 0302200390 grow fine moja drum super na say apia teteno so ho appetite na te kwa wudimi ni dia ma onsa enka grow fine moja drum kwa na so ntimi na onsa eno na yetititi waba fiche kwa nema nkoyi a grow fine moja drum pese body ni kama and your grow fine makes you grow fine 0244596532 0244596532 Zahara Mr. Energy capsules kabum Nafa two infections no ase gono syphilis candida wadro no mienu Zahara Mixture and G capsules bema wahoto so Zahara man capsules ubegina so ahonjo runabout ponko na chese bibia koye ediama afe hindi herbal mixture malaria na ne din typhoid no enwa na yedi eto ase 0248569335 0248569335 na mawosanka janinko orange juice any cranberry fruit juice no ama ebi mpam nam se edepa wadru fi aduane na se nyanya ready sa na nkura de suha wa no asa otuba ko na chese wode ama nkura no kama papa Kevin Gardens Ghana Limited ene de abadwa so eno ti ba bia wo bia wo so frame na je odie ewa bomre mu 0244338029 0244338029 na me ensha papa amasapo ene tsenika ye twa ye homra na ye nkwa homa ne so na wo so kire wadwene 0322498035 0322498036 0322498037 Deborah ene Gabia Samno ede na woka fa ye twe ho aba yo me so timi ntu ade o traffic maybe kura na aka bi akobo so aben ti me de ade no kwachi masa na de kotena ba bi sa na me de ba no se wudie sisi me niska nti me de ade ma na se me se koton na se untumi nkoton a sisi e be yenden nti edidi ma na odi adwuma asem toto amanfo anim a nti sister bi e friend no oye adwuma e wo kwada so estate no ma me ne koye adwuma oba menyem na me was 7 months mchime ko ni ade Maa Akos menye kwadefo ti edidi ma na me de be wo ye ma obi ambe wo isa na de na ma me wo ho o told out me blame 10 cities 3 days no de aba then no de aba ma me say aba na scary ya plante de aba yen hwe ho asem nko toda so kra e do be ba no ato aduane no de abra ni ba no abetiti ama no e ba be kan won pebele no say no ne me ntokwasem sa kopin se Maa Akos si ami maame di film ti maame di film woni me kontokwa ade o maame wuode wuja me ana tokwasem mani ya me ya Maa Akos akwa ye no operation so ye ya na me edu 3 days ye kwaji trauma ne sa baye ti no me ye me ba panimu mi ana me ye adwuma de hye ne sa sesi affect mani Maa Akos me so ade wi abose ya ti na space ti na me hye adwuma techima obi ani me won me so ade na mani punsuo sa na so hyehye me Maa Akos sisi ano emu ayeden abrante no on first can be ma odi bi ba ntokwasem sa ti last Saturday ye twam no obefa akra ne say odi ni pia me say odi ne kono say odi ne ba atwuma techima me say atwuma techima ho na odi ne ba no metunya befa no wo ba be pedin ho asemo ka hye me no de man kasa tina me nim say bi odi akra ne be ba amfa na ma nti ade akyin ye be no say na wotumi ada akola ma na onye ntwanufuo odi ne ba ye ni nti ene ma ntwanufuo Maa Akos obehwa me nufu ikra no sisi a den atwene madwa akra nya hye so this can be ba menya bi dia dididie ene dia akra be ba betena ne nchen na dia bi mma akra se mimi mpa adwuma anya dia ene dia kom le bekume me ne mabanoma no tokwasem basa no ne meko na Sunday me ba se me ba beji akra nti me ba me se me chi ano no oje so na me se na ade na be fa akra na aka se ode ne ba no amfa na ama no se anko ode ne ba na ade chi anopa no hu se akra ne ye den yare nti opese o treat na me se opese o treat no dro ben wa koto ama na se doctor ben wa kofa na be fia no se on na me hye akra no me de maka me fe okra se fa akra ne nyoma ye den bre me na me se asembe na me kan de o kan cry de jai kan ya go bi na wudi let's say we didn't baby afrefree
na ko the one you official you yo me Ryan ko na ko the paper ya ba the da na da the ba ta kana ta ne ni already ya ta ni ya ya fa ni ya samu ayo da amma ka da ni enti je ba nu ka mi so mu ya ko na na ya da ni ma ti ke won so ni ka ba manu be yiri di wa dan ka bi na continue le ko da ya be fa ya mo ye ta ban dia mu da ko na na ya mo ma ku ka sa ma ke ni chanu ya ni ka mo ma ku Yame enka ho so atewonka 0322498035 0322498036 we dey baby afrefre ofa kwata papa no tankochi ni aba ma me ma no abedwafo nyina mo ni adwuma na me ntia me bra ba kwese no se kofi wuti o papa ma me ntia no pa mi ni aba ye freye ni anu ma binom sebio se wo komplanche anase wo kwa wade a enye waje se bia wo di wo bedi nyina akokodi eko ma be ma no so ho akole ya wo hwehwe so bedi akole yi wo krebi wo ni nten ya sebio wo yare kaka wuntimi hwa akole yi na se tsadi we be kan ho ni aba wo bedi akwa me na be fa so abere akole yi it is any of them and also the bar. Any about what trust in them who's after I'm within the more no be area. Who bet me at Jinamo, mammy? The movie has no mammy condition not connecting to me. Some them are to bet me out and Nama Kodano so. Anya Suria, any about no more trust no more require more fast or more baby Akodana better. Akodano to Dutch or to be a baby partner. Without me, Papa baby. Me insha papa also bet to me at the one some rubber 0322498035 03224 0322498036 0322498037 also bet to me at the word but we didn't baby free highways enka wonso banana Amsterdam now obakwe ya best so you bay adia go bet you bay kura bay ya agawe ka we ya so bunu kan gasi anu ya jama o so bi polisa so le nya kala ma so for ka kra ya de ba benye bi ata printi ana no bay we ya ya nya bu ya ba ya no be za bra e be dija abra e be ta ko di bi be ya e be dija ba na ko ande obako bosi pa mi le bu ya pa ni la ofo mamisha observation na why let say we didn't baby afrefe. Good afternoon pacho edini dimbe sie kakra mo fancheme ma ko nyamisha mo o juma pa mo di ma afanti mane gana mai munim ya na to da ho ya na ya fi mema entimi shaba awu bo o nyano kro ni o won se me no obedi try me no wo ye no be 2 years and o ti akola no mame ma ko ma fi akola na ma na wie secondary school ba she no ma na wie secondary school 3 years ni enti ya na you say me man ti ni shema enti what is name ma me no se mo she na say want ti mi sha akola na say e bia papa no be ti me take care of akola na mo she na mo si say be ya bibia be yi nyame sha mo me on shawon so me that's a person so what can responsible fathers no your production lines no e bia wo case on so person we dey ba me bobo achiro na ofra ne ama direction we didn't baby afrefree yo Rabbi yanko wala ni ba wonya tuna bi e ba da la sha akra e ma ko ma di na no se ba ma no ba mo ne kan na akra no ka ba ma no If Cynthia, you are about to do the man, no, so there. Then you got to tell the man to see me. But I'm an influencer. That's it, Papa Rabbi. Production line 0203933582 0203933582 and now 055-260-1529 055-260-1529 or Fresua
wo se me pesa me ba akoma mu nsam dwumadie no eso me nso me wo problem ofra na ya ma direction no na chese won so aba ye wo kumase asko ye ne kumase mo na edi enhwe ni momidi e de mako utse evangelist Samuel Mensa enka na nakua koko na nanayre wote amma saponka producer eye Ishmael Haywood na nanayaw e de ko Facebook na fa YouTube TikTok fo nyina so ye da mase papa ma me fa de otwa to ani enko within baby afefe hello within baby afefe yeah. Okay, bro, for the young quay. Yeah, I was on last summer. I have a figure nothing. The attorney said, Obama me quite dear, sir. I could not really see the and of the father said, where Obama is usually there is no evidence, no evidence that Obama is usually. It is a mechanism. Some cutting radio. No fear of them and no ban, no moon quite a family with animal human quick. And yes, sir, no yard at the a bit Yakadani, that you do that, and in that you be sorry. And yes, sir, I can't give you a behind the that. If I say, I'm brand new. Ọba ẹnlẹwo kọnfẹsẹ ọsẹsẹ akọda eti bẹẹma deɛ nfina ẹsẹ obìnrin sɛ ẹbẹtumi abọ ọba no ẹbẹ ahyɛ akọda no esisi ọkọ hu sɛ mpo sɛ esisi mu yɛ hu sɛ ɛtisa mpokura no sɛ deɛ bɛɛma no nka no a ɛwɔ sɛ ɔbɛɛma no twi anamɔ bi akọda no deɛ ɛsɛ ɔkɔ ɔmaame no hɔ na ɔbɛɛma no gye deɛ ɛsɛ obetumi ayɛ bi asɛ ɔbɛyɛ no ɔbaa no nso abua ashakoda and you won't be any responsibility. Say, I will say, Makoran, if you go back to you say, men are banning to issue, and I said, no, really say, men are banning to that's a papa one musham, Yamisha, Nunti, and Yatu Yensa, and the Afra Branch and Sechina. Ono somra ne ene wo mu nyina entra se na yemfa yie entu yie eno ene adwuma nyame enhya so wo freye sabre de abusua pani samie champo Shores Pepe Littles team no na beje adwana na fe wode Akoma sports a wo bia di adanse se eye the powerful sports ene wo mo edi ato se best sports ombe no china ye bompaye nyame ti ase yensa ebeka nya echira NC yo. The station with the best music. I love the music. Akoma